Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Oh Dios. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, di gloria a Santo Robos. Aleluya. Ore besenteria la Santo Robos. Aleluya. Oh Santo Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Oh, nos buen Dios. Aleluya. Tranquilidad. Aleluya. Oh, sí, Señor. Tranquilidad, oh Dios. Aleluya. Tranqui, Señor. Aleluya. Tranqui, oh Dios. Aleluya. Oh, Tata, danki, Señor. Danki, Señor, oh Dios, pemente quitata. 5 de setembro, Señor, oh Dios, chaluna. Oh, bendicionar, Señor. Danki, oh Dios, por nos pandigata día con tu presencia. En el mente aquí, Señor, oh Dios. Danki, tato, oh Dios, posicionado mes. Posicionado mes, Señor, oh Dios, por somos nuestra entrega total, nabo. Ora va santo Dios, bota bendición, Señor. Tan quitado Dios, tata mente aquí, Señor. Tan quitado Dios, como unido, Señor, nos en unidad y en un acuerdo de oración, Señor. Tan quitado Dios, mente aquí, oh Dios, vos Espíritu Santo, Señor. Vos Espíritu Santo, Señor, oh Dios, calántanos. Calántanos y atrécenos juntos, Señor, oh Dios. Pues nos está juntos en unidad y un acuerdo de oración, Tata. Oh, Tata, hoy sí, Señor, oh Dios, por palabra. Oh, palabra, Señor, oh Dios, pues llega, oh Dios, profundo de nos vida. Oh, palabra, Señor, oh Dios, por cambia tu cosa, Señor, oh Dios, en mente aquí. En mente aquí, Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, tremendo botá. Thank you pa victoria. Thank you, Dios, por nos cada un camino aquí de mente aquí. Como victorioso, Señor, oh Dios, por su buena presencia. No está fácil, oh Dios, para llegar, Señor, oh Dios. Nos tur, guapa un precio, Señor, oh Dios, y está junto de momento aquí. Thank you, oh Dios, está de batalla, tur está divo. Tur pueblo, tur tentación que está oh Dios, que buscamos destroba. Pues nos porta de mente que demos presencia, Señor, oh Dios. Está divo nata, Señor. Pasia-nos e babisa-nos, está divo tur carga, tur costa. Thank you, Señor, oh Dios, que base nos liber. Base nos liber completo, Señor, oh Dios. Thank you, pa paz, thank you, pa amor, thank you, pa gracia. Thank you, oh Dios, pa misericordioso que está, Señor, oh Dios. Y tu paciencia que está con nos, aleluya. Aleluya. Yes. Oh Dios. Mente que, Señor, oh Dios, está libertad, Señor, oh Dios. Mente que, oh Dios, está glorioso, está libertad, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios, por fuerza tremendo. Thank you, oh Dios, por está glorioso, Señor, oh Dios, aleluya. Ahora buen día, Romanantur. Dios bendiga mi Romanantur, aleluya. Aleluya. Thank you, Tato, Dios. Thank you, Roman. Roman Ken, Dios bendiga de chalosamente que bom se man Roman Randolph. Dios bendiga também de mente que tremendo. Roman, oh Dios, Roman Randolph, Roman Carlin. Gloria a Dios, Roman Senaida bendicionado, Tarot Mila Pers.
Bendicionado también, aleluya. Rentolo Senchi, aleluya. Morela de Caster también, bendicionado, oh, aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Thank you para mi vida de mente aquí, Señor, oh Dios. Thank you para mi vida, Señor, oh Dios, como pastor, Señor, oh Dios. Como confiarme como pueblo, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, para profeta Zoraida también. Thank you para ministerio, mi bendicionado de mente aquí, Señor, oh Dios, con tu canal. Con tu canal, oh Dios, para ministrar a pueblo en cada un caso, en cada situación, Señor, oh Dios. En cada momento, en cada un camino, en cada una decisión, Señor, oh Dios, para ministrar. Posicionamos, Señor, oh Dios, de gloria, aleluya, de mente aquí. Thank you para nos unan, oh Dios, nos nietos, nos cercarían, oh Dios, tata de mente aquí, oh Dios. Tato Dios, Tata, thank you, Dios, porque Dios Espíritu Santo en el ministerio de mente aquí. Thank you, Dios, cada un cascas es disponible, oh Dios, por palabra. Puede ser ministrado de mente que llega un camino, mande, no por ahí llega nunca, Dios, para tener un impacto profundo en cada vida, oh Dios, en cada casa, en cada situación, oh Dios, de gloria, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, por voluntad sea cumplida, oh Dios, Tata. Bendicionado de mente aquí, Señor, oh Dios. Bendicionado Tato, oh Dios, Tato, que nos está abrir en el momento que, oh Dios, como canal, que, oh Dios, para ministrar, tortinos de cada un caso, cada una situación, cada un vida, Señor, oh Dios. Tato, nos está bien con cada un matrimonio delante del trono de mente aquí, Señor, oh Dios. Tato, una fuerza, Señor, oh Dios. Una sabiduría y conocimiento, Señor, oh Dios, para su matrimonio, una alianza en Dios, está. Durante oh Dios, más sabiduría, Señor, oh Dios, para mente que tu mente tremendo, un mente glorioso, un mente bendicional, Señor, oh Dios, por palabra, por tu impacto profundo en cada matrimonio, Señor, oh Dios. Danke para cada un estrés, cada un batalla, cada un coscobirio matrimonio, Señor, oh Dios, data de voluntad, Señor, oh Dios. Danke para un matrimonio de momento, Señor, oh Dios, danke para pastor de casa, en cada un caso. Anche per spirito obediência, cuiden en cada matrimonio de mente que, Señor, oh Dios, den unidad y paz, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tan quitado, oh Dios, la palabra de boca y vira pibo, Dios, en cada matrimonio, oh Dios, con la alma más cerca, pasó más Cristo en cada matrimonio de mente aquí. Thank you, oh Dios, nos vínculos y una, nos nietos, oh Dios, delante del trono de mente aquí. Oh Dios de gloria, Tata, nos uno con los nietos, Tata, sabiduría y conocimiento de agua de la vida, Señor, oh Dios. Tata, panantin prosperidad y éxito dentro de lo cual lo conajati, Señor, oh Dios. Tanque, Señor, oh Dios, panas colan, oh Dios, Tata, nan trabajo, otro coscolantasi, Señor, oh Dios, Tata, tabo voluntad y tabo Espíritu Santo, te nanta guía, Señor, oh Dios. Dan quitado, oh Dios, nos dio con los nietos, oh Dios, protein éxito y prosperidad en todo lo cual lo con así. Dor con nos como mama cutato, oh Dios, está delante de trono tu día, Señor, oh Dios. Tata manebo ta bis de palabra, Señor, oh Dios, va a demostrar amor para nos y nos demostrar amor. Y amor para nos ser queridos y nos nietos con nos y una turco terantino, Señor, oh Dios. Dan quitado, oh Dios, como ángel anta campana, rantinos yo con los nietos, no ser queridos. Undo kunang tao, Dios, nalo tung bendición patul ko taron tinang, Señor, oh Dios. Cada un palabra ko sa lefe ng boca, Señor, oh Dios, tapa encorajación con conocemos, Señor, oh Dios, tata, y pa engrandecemos nombre con pombo, ta, Dios, aleluya. Tata de mente que tato, oh Dios, de gloria, nos también por cada román, no, Señor, oh Dios, tato, de momento que, Señor, oh Dios, te arriba cama, de hospital, Unda kunalo ta, Señor, oh Dios, de un boyado, de un pleja, ofriba cama na tas, en el nombre de Cristo Jesús. Tan quitado, Dios, con nos por venir juntos, Señor, oh Dios. Y 13 petición na abo, Señor, oh Dios, de mente que, Señor, oh Dios, tata. Tan que para o Espíritu Santo, en el momento que, Señor, oh Dios, nos está declarando, nos está comendando sangre de Cristo, riba cada rumang ko ting dolo ko teriba kamon do ko ng potade ng sitwasyon ng nombre de Cristo Jesus, oh Dios. O Espíritu Tese mo sanasyon, oh Dios. Derramamos sangre, oh Dios, di ba ng porta na ng kamo, oh Dios, pa din ng kambar, lo recibi sa nasyon, oh Dios, tatong sabing gurut mila pers, dilante mo trono e mente que, Señor, oh Dios.
Tanque para mila pers de momento que, Senhor Deus, está dentro do hospital, Senhor Deus, pero tata, nós está dentro um acordo, uma unidade de oração, para Senhor Deus, tata, para abo com Deus Todo-Poderoso, Deus ministrar em sua vida. Pedir sua paz e sua tranquilidade, oh Deus, dentro do seu coração, Senhor, oh Deus, tata, passou abo de tochter e botar tochter, abo de Deus Todo-Poderoso, e do qual como começar, Senhor, oh Deus, nada um pouquinho na metade, em nome de Cristo Jesus, nossa declarar sanação. Ribo nosso irmão Ruth Mila Pers, de momento que, oh Deus, cobrir câmara e completo com o sangue. Dan kita, oh Dios, por mil personas junto con nos de mente que, Señor, oh Dios. Tata, vos un mensaje, Señor, oh Dios, que de Dios Todopoderoso. Esa, oh Dios, tata, que de fuente de libertad. Esa, oh Dios, que sanación también de abo. Esa, oh Dios, tú lo cual no cutarí, o bien ribo yo contativo, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ne mente que. Tengo paila que culpa que, oh Dios, de gloria, aleluya. Tato se llama danke, oh Dios, Rutmilo, tú con nos, tata, ten competencia, tata, la que nos tú llama Dios, tanque para Rutmilo su vida, de un acuerdo. Tanque, oh Dios, para su casa, Señor, oh Dios. Tanque para esa nación que te recibí en mente, que, Señor, oh Dios. Tanque para paz y sabiduría, conocimiento, con lo baidune, Señor, oh Dios. Con tu costa, oh Dios, de Clambo de Cristo Jesús, tata. Ministrar en el momento que, oh Dios, en el campo de su cama que está de hospital, Señor, oh Dios. Tata la que sanación, oh Dios divino. Toma posición en su vida de mente que, oh Dios, de gloria, aleluya. Su todo órgano de su cuerpo, oh Dios, lo comienza funcionar en perfección en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya, Señor, oh Dios, trata de unidad, de un acuerdo. Nos estás clamando, Señor, oh Dios, Pabo. Abo, oh Dios. Posicionado, oh Dios. Papena Dios, Rutmila. Rutmila, papena Dios, de momento que pues, Dios que tende vos tem. Dios que mira vos lágrimas. Dios que passata, que está passando, aleluia. E tem não acaba, receberam, mira, aleluia. Oro, você te alaba, santo, tata, aleluia. Glória a Deus. Tata, bendicionado, tata. Bendicionado, tata, Deus de mente, que tata, oh Deus de glória. Oh, voluntad completo, Señor, oh Dios, de Virgen humana, Señor, oh Dios. Oh, aleluya. Danke, Tata. Danke, Señor, oh Dios. Oraba, Santo, oh Dios, que bendicionar nos está, Señor, oh Dios. Que tormenta sin iniquidad nos pobini, oh Dios. Nos pobini, oh Dios, ensalzado nombre. Nabo tu honor y gloria, pasoma. Tabo te merece tu honor y gloria. Tabo de Dios, alfa y omega. Tabo de Dios, tata, lo cual como comienza nunca porque de la mitad, pero tata, oh Dios. Ministra de nos cas. Ministrar de nos cas, Señor, oh Dios, para nos cas queda un terreno santo, para nos cas queda, oh Dios, como voluntad tenye, para nos cas queda con paz y un amor. Tata, oh Dios, tata completo do diabo, Señor, oh Dios. Tata Santo, bendicionamos, Tata mente que Tata, oh Dios de gloria, no ser querido, oh Dios, no ser querido en Turco Taronte, no, Señor, oh Dios, lo recibe un toque especial, ave diablo, Señor, oh Dios de gloria, aleluya. Thank you, oh Dios, para cada caminho como bahiba, no, Senhor, oh Deus, tata, para ministrar a palavra, Senhor, oh Deus, cada gente com nosso papo, com oh Deus, para receber uma palavra de motivação e encorajamento, oh Deus, de glória, aleluia. Bendicionamos, tata, de mente que tata, oh Deus, de glória, dia 5 de setembro, que
Tata, en el nombre de Cristo Jesús, la palabra y voluntad continua, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a seguir ministrar, oh Dios, ministrar, camino, mandando, ministrar en cada caso, en cada vida, cada situación, cada yugo un poco cumple, oh Dios, cada yugo de desorden, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, no hay un toque especial, Señor, oh Dios, de gloria, aleluya. Tata, posicionava-me, Senhor, oh Deus. Posicionava-me, caminho ainda papel malo, caminho da direito, caminho ainda, no rende, no por ajuda com nada, Senhor. Ah, meu Deus, Tata, aboie ganham, posicionava-me, e claro, turco, Senhor, oh Deus. Desde paz e solução dentro do curso, Tata, glória na bom nome, Senhor, oh Deus, que poderoso botar. Que poderoso botar em mente que está a palavra de Deus, a palavra que ser ministrada em mente, que for de ministério, me também deixa na chega, caminho da mande, não pode chegar em nome de Cristo Jesus, ó Deus de glória, aleluia. Ministrar, ó Deus, ministrar em cada matrimônio, ministrar em cada samanwono, ministrar em cada comunicação com eu, com mama, com tata, lá que tem passo, ó Deus, completo, ó Deus. Lá que paz reina em cada matrimônio, lá que paz reina em cada caso, oh Deus, para o caso não começar, cada vai em caminho de purificação, Senhor, oh Deus, de glória, aleluia. Glória a Deus, Senhor, oh Deus, nós também com nosso irmão Luiz Walt. Tanto tato, oh Deus, para Luiz Walt, de mente que, Senhor, oh Deus, tanto com Luiz Walt, assume-te su mesmo bem junto conosco, oh Deus, tanto boa palavra, para posicionar torte, oh Deus, dentro do seu matrimônio e devido ao seu casadores, oh Senhor, oh Deus. Bendicionata Luiz Walt, oh Deus, como palavra da prioridade de mente que, oh Deus, caminho junto conosco, tanto bem grande, esse bom nome, na futuro, honor e glória, para o de Deus de poder. Bendicionado su casa, bendicionado su casadores, bendicionado, oh Dios, te soy oh Dios, tanto el camino de que oh Dios, le tu palabra, encorajamiento en tu palabra, bendición, tempiricado un Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por tu Dios todopoderoso, oh Dios. Thank you para su trabajo, thank you para su casa, Señor, oh Dios. Thank you para tu cosa, oh Dios. Thank you que te bota su guía diariamente, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, tata. Abo de Dios todopoderoso, oh Dios, que transforme, oh Dios, y por voluntad sigue guiando en el nombre de Yeshua, Mashiach, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, que poder botín de mente, que glorioso botar de mente, que Luis Foto, oh Dios, tata, somete su mes, oh Dios, tata, ta maneira por, tanque para força novo, tanque, oh Dios, que vai renovar tu costa em subir de mente, que tem em nome de Cristo Jesus, aleluia. Gloria a Dios, Luis, botar bendición. Tiene duramente que Dios tiene algo tremendo para vos, para seguir ministrar, permitir Dios seguir ministrar de movida, Luis. Aleluya. Gloria a Dios, danos también con Morela de Castro de mente, que oh Dios de gloria, tan quitado, oh Dios, para mí de Morela de Castro. Tan quitado, oh Dios, para mí de Morela de Castro de mente, que Señor, oh Dios, Morela de Castro también. Tato, oh Dios, con un canal, oh Dios, con un canal. Para palabra, para ser ministrada en la mente, de dor de ministerio, me te bendicionar, oh Dios. Llega en su casa y transforma tu cosa, transforma. Dan que paz y armonía que tiene en su casa, acaba, Señor, oh Dios. Dan que, oh Dios, como tú me Morela como un canal, Señor, oh Dios, tata, para ministrar todo de dentro de Castro, que tienen en el Señor, oh Dios. Dan que tato, oh Dios, para cada oración así de su casa, Señor, de su vida, Señor, oh Dios. Haya en el tiempo apropiado, oh Dios, como voluntad, lo tengo que continuar. En el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, de gloria, aleluya. Bendicionado, oh Dios, Morela, oh Dios, de mente que junto con nosotros, llama Dios, tan que tata, babi de Morela de Caster. Tanque, Senhor, oh Deus, para eu não sou neto, não, Senhor, oh Deus. Tanque para família stroke completo, Senhor, oh Deus, aleluia. Tanque, oh Tata, para Hércules. Tanque, oh Deus, para Emmanuel. Tanque, oh Deus, Tata, para Turo, oh Deus, oh Tata, tu ser querido completo, Senhor, su casa completo, Senhor, oh Deus. Tanque para caminho da que te cano, oh Deus, um caminho da bendição. Tanque para su casa, um terreno santo. Tanque, oh Deus, para a glória. E para subir, tanque, oh Deus, quem culpa, oh Deus, tu palavra. Bendición ante recibir en nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios de gloria, aleluya. Bendición, oh Dios, ta morrer de castre en mente quitado, oh Dios, por voluntad, como palabra, oh Dios, es un camino manden tu puedes transformar tu cosa. Tan que paz y tranquilidad como de nuestro corazón, oh Dios, tata, que está bendición, aleluya.
Thank you, oh Dios, Tato, como compasión, como misericordia, tormenta, tan nuevo en su vida, aleluya. Gloria a Dios, hángalo completo, oh Dios, no está bien, oh Dios, hángalo completo. Está bendicionadamente, que oh Dios, te gloria, aleluya. Sigue por ministrar, tata. La palabra, oh Dios, está grande, oh Dios, tata, mi palabra, oh, toma control completo, oh Dios, tata, Torti Morelli llega de Miraldo, oh Dios, di gloria, aleluya. Thank you, oh Dios, para mirarla de casa también, de mente quitado, oh Dios, di gloria. Thank you para mirarla su casa, thank you para su yuna, su nieto, de mente que Señor Dios, que también tú conoces, Señor, oh Dios, tengo presencia en grande sebo nombre. Tu honor y gloria te vaya a mirar de casa de mente, da abo Dios de mente que, oh Dios, tata. Tu Dios, mirarle de casa, junto con nos de mente quitado, Dios, en grande sebo nombre. Alza buen nombre, Señor, oh Dios, por de Dios, de Dios Todopoderoso, de Alfa y Omega, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, victoriamente, que, oh Dios mío. Miralde de Castro, Dios, está bendicionado. Thank you, oh Dios, tata para Adriana, Señor, oh Dios, también de Castro. Thank you, oh Dios, para el Sambo, Lanture, oh Dios, del nombre de Cristo Jesús, tata. Miralde de Castro, no la conocemos, Dios, thank you para vivir Miralde de Castro. Tanto tanto Dios para sabiduría y conocimiento como administrar en su vida, tu día de nuevo en su casa. Tanto Dios por paz y por compasión y misericordia, tu día de nuevo en su vida. Tanto Dios por ser que soy un turo, Dios, tata, tengo obediencia, tanto por palabra, Dios, por ser ministrar. Tengo luego, Dios, algo nuevo lo sucede. Y naturo está bendicionado. Thank you, Dios, Tata, como la mirada, somete su mes de palabra de Dios, Tata, para conseguir ministrar en su vida y ya un camino más en un proyecto en el nombre de Cristo Jesús y transformar todo lo cual, oh Dios, Tata, petate en la presencia de Dios, este humildad. Tan quitado Dios poco a poco, voy a decir que mirando Dios se puede llegar caminando porque en el nombre de Cristo Jesús, pastor de Jesús, soy un hombre de obediencia y Russell Sambo también, oh Dios, bendicionado Russell Sambo, thank you, Dios, de sanación que toma lugar de tiempo apropiado de abo, templo de Russell Sambo, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Oh Dios, declaro también que nuestro más en Naida Algelia, tan quitado Dios, para vivir en Naida de mente aquí. Bendicionada se naida de mente quitado, oh Dios, de gloria, voluntad, oh Dios, Tata, en el nombre de Cristo Jesús, voluntad que continúa, oh Dios, el 5 de septiembre que te envíes a naida, oh Dios, como Espíritu Santo, guiar ante fe, soy de tanto conoce un acuerdo, oh Tata, de presencia, oh Dios, voluntad continúa, ten leiden, camino de naida, en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionata se naida de mente que, oh Dios, te gloria por palabra, oh Dios, que toma posesión, algo nuevo que sucede, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, te gloria, tata, ministra por palabra de mente que, oh Dios, te envíes en naida, tata, tortiche de envíes en yunan, con su nieto, oh Dios, turco, tarontiche, para por recibir, oh Dios, costan bom, costan de prosperidad y éxito, oh Dios, de gloria de mente que la conocemos, Dios, tan quitado, oh Dios, para envíes en naida, el mente aquí. Thank you, oh Dios, por voluntad de mi diseñar, oh Dios, con algo no puede suceder. Tata, oh Dios, te me mente que, oh Dios, que se naira, también tú con nos tata gritando en abo, tata ministra, oh Dios, más y más profundo en su vida. Thank you, pe paz que se naira, thank you, oh Dios, tata, pe amor diablo, thank you, pe gloria diablo en su vida. Thank you, para su caso, oh Dios, está terreno santo. Thank you, para tu ser humano, Melvin Techinan, oh Dios, está bendicionado. En nombre de Cristo Jesús, soy una también, sabes que también te bendicionado. Thank you, Dios, por Melvin, para tener de su trabajo. Thank you, Dios, de su trabajo también está glorioso. De su trabajo también de éxito y prosperidad, oh Dios, gloria, aleluya. Cubrir completo, voy de sangre, botar, voy, thank you, para sanación de su thank you, Dios, turcos de abo, de envidia, naida, en el nombre de Yeshua, Mashiach, de mente, que, oh Dios, de gloria, aleluya. Por bendicionarse, naida, aleluya. Oh Dios, decláranos también con nuestro van, oh Dios, Nathaniel Tillman, gloria a Dios, Nathaniel Bota, bendicionar. Thank you, oh Dios, para Nathaniel Tillman, de mente que también tú conoces, Señor, oh Dios, de gloria. Hacer que ya tú eres, Espíritu Santo, ya viene libre portado, tú conoces, tata, para engrandecer, buen nombre, nabuturo, no de gloria, Nathaniel Tillman. Bendicionar, Bota, mente, que la conocemos, Dios, tan que Roman, tan que tata, para venir Nathaniel Tillman.
Thank you, Tata, pa sukas no ba din vlar dengan kelai. Thank you, Dios, Tata, pe voluntad ya. Thank you, pa sabiduría cuando se me dan que pe camino que te can. Thank you, Dios, tabugia. Bendicionata natin el timano, Dios, e palabra de boca vira, pipo de su vida, kagiyo, Dios, un camino, mande, no puede pero Tata, esta obediencia para recibir sanación. Gloria a Dios, es sanación completo que tenemos lugar nuestra declarar sangre de Cristo. Venga me inte que te pide Nathaniel Tillman, Tata un de que ta oh Dios, en qué situación que Tata te sangre, es precioso sangre, oh Dios, te ser llamar, ribo pide de me inte que Tata nos decretar y declarar, es sanación en el lugar del nombre de Cristo Jesús. Recibir lo cual que Dios tiene para Nathaniel de me inte que. Aleluya. Oh Dios, que gloria nos también Carlin Torres de mente aquí. Bendicionata Carlin Torres de mente quitado, oh Dios, Tata. Oh palabra, oh voluntad, turcos de abo. Turcos diabo, Dios de gloria de mente quitata, oh Dios, que posiciona de mente, que de mente, de Carlin Torres, Señor, oh Dios, vos Espíritu Santo, que guíe, Señor, oh Dios, Tata, que le un camino, manden un pollega, oh Dios de gloria, ministra, oh Dios de mente quitata, pa sombra Carlin, oh Dios, ta abrir, su puerta ta abrir, oh Dios, posicionado, mes de su vida, Tata, oh Dios, pa sombra ta abrir prioridad de su vida, tabote fuente de libertad de su vida, en el nombre de Yeshua Mashiach, Dios de gloria. Bendiciona Carlin Torres, sta de mente quitado, oh Dios, que le recibí voluntad, diabo, que le recibí costan nuevo, diabo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, se me dan quitata. Thank you, oh Dios, que nos estudiamos, Dios, thank you, nuestro man Carlin Torres, de permanente. Aleluya. Gloria a Dios, thank you, oh Dios, para Carlin Torres de mente que Señor, oh Dios. Thank you para su yunang, thank you para su nieto, thank you para su casa completo, thank you, oh Dios, para todo lo cual contadivo, cabin de su casa, todo malés, todo dolor, todo en el nombre de Cristo Jesús, Tata. Hace su terreno santo, purifica su casa, purifica, oh Dios, donde que llega, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Thank you, oh Dios, para el momento que tu momento de abo. Thank you, oh Dios, para la relación íntimo que tengo con abo, Señor, de momento que hangel ta subi ba akalim papel na Dios. Papel na Dios, pasó mi ministerio, mi bendición, en unidad, un acuerdo, de nuestro su casa, porque candele que te ascende, pasó nuestra en unidad, la palabra de Dios también se camina 2 o 3, está, en el Espíritu de Dios, está, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Ministrar de mente que Señor, oh Dios. Ministrar de vida Carlin Torres de mente que para limpo comprende que estaba de Dios Alfa Omega. Con lo cual como comisa nunca un poquito mitad. Estaba de Dios Todopoderoso. Estaba de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya, oh Dios de gloria. En mente que de 5 de septiembre 2025 comenzando simán nuevo luna. Ministrar camino Carlin no comprende. Tata camino sin dolor, camino en saúde hace tata le que comprende. Cotabo Dios, todo el otro costa debo, tu carga debo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, cubre su casa, cubre su ser querido completo, como precioso sangre de mente aquí, en el nombre de Yeshua Mashiach, Dios te gloria, tan limbo de un día tremendo, cubre por el sangre de Cristo, aleluya. Gloria a Dios, Tata Santo, tanque Señor. Tanque Tato, Dios de mente que nos grita nabo, Señor, oh Dios, Tata, por nuestro humano, tanque Tata, va a vivir en todo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, rendo los senchi. Tanque Señor, oh Dios de gloria, aleluya, rendo los senchi de mente que. Bendicionata rendolo sencio, Dios cabinunto con nos tata banabuturo honor gloria, que ya adoremos Espíritu Santo de Bechaluni, que Señor Dios pasó me saco tabata turcos, e saco tabata Dios de poder, e saco lo cual como comisañón con poca de la mitad, en el nombre de Yeshua, Dios de gloria, bendicionado, oh Dios tata rendolo sencio de mente, que con nos tata, en grande sebo nombre, nabuturo honor y gloria, oh tardemo presencia, oh Dios, de palabra, pues el ministra de mente que tante un toque especial en su vida. Oh Dios de gloria, tan quitado, oh Dios, para vivir en dolor, tan que para saber el conocimiento como tener, y la comprendeta de tu mente, está bendicionada, para su camino está bendicionada, para donde que llega está bendicionada, para nuestro modo está bendicionada, para ser también un tuco no, en unidad, un acuerdo, una razón, la cuando llama Dios, tan que, pero man, cada un viaje nos llama Dios, tan que para cada rumán,
ta bíblico etapa sombra Bible tabisa oración así baba proimo puta bendicionar. Gloria a Dios, la que nos llama Dios, Cristo a Dios, tata tanki tata por nuestro man rental senchi prudencia estanista. Tanki tata Dios paso yo nang su nieto nang o Dios tata su ser querido familia senchi, familia estanista, familia prudencia o completo de enskete, de Hengelo, de otros de Flora, de Alemania, de Rotterdam, de Turco, de Charo, mundo no del nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionare andalo senza tanto conosce mente kitata che ya dorebo Spirito Santo para recibir costan nuevo. Paso Dios tormenta por misericordia, por compasión, por gracia de nuevo. Tormenta, oh Dios, por un palabra nuevo. Tormenta, oh Dios, tu costa nuevo. Paso por te la gata luz, oh Dios, la tormenta. Los pide salud, oh Dios, tanque por testimonio de vida, aleluya. Gloria a Dios, andalo, oh Dios, junto con nosotros, andalo, camino vota. E se la cambia, acaba, e la abre, Papi na Diyos, hanggang ta subibarong ang Papi na Diyos, pa Diyos ay kami ministra din profundidad din bobida, pa Diyos po trenta din ang kuweba ng kami na bonsa, tinalgo, nostur tinalgo din ang nombre di Cristo Jesus, o Diyos di gloria, bendicionare andalo sencha taremente, kitalo po palabra kaya kung kami na manden nung po llega, o palabra kaya kung kami na manden nung po llega to, puta turcosre, ministra tata, ministra o Diyos, tati cupre completo que precioso sangre. Por llega de su trabajo, Dios, es un bendición para cada un papio con él. Por llega un de que llega, Señor, que papio, Dios, es un que papio, Dios, una palabra de encorajamiento, una palabra de motivar otro, una palabra, Dios, tata, una palabra bendicionada en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionare en dolor, senchata de integridad, por palabra de poder, por palabra de grande, por palabra de poderoso, en el nombre de Yeshua Mashiach, Dios de gloria. Ministra y sigue ministrando en el día de Randolph. Éxito y prosperidad de Dios. Pues yo no como nieto nang. Bendición, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios. Makanat makaino. Emeinte que, oh Dios, nuestro mankana también. Junto con nosotros, emeinte que tata glorioso, poderoso. Camino por palabra de Dios, camino manden num llega en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Sí que vos ministrar, tata. Ministrar de mente quitado, oh Dios, de americano, oh Dios. Abinunto con nosotros, tata, que ya adoremos Espíritu Santo, por su canasa. Comisaria con Dios, Señor, oh Dios, le está bendiciendo. Ahora comisaria con Señor, oh Dios, tata, oh Dios, oh día. Lo Pai tremendo, en el nombre de Cristo Jesús, mente quitata. Mente que nos llama, danke, Señor, oh Dios, por poder tremendo, por gloria tremendo, oh tata, por palabra tremendo, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Ministra de mente quitata, o so Kenneth, oh Dios, la conocemos, Dios, tanki, Señor, oh Dios, para ver Kenneth, tanki para Kenneth, su yunang, su nieto, nang, oh Dios, tata, su trabajo, oh Dios, su casa, voluntad, diabo, completo, en su vida, bendicionata, oh Dios, de gloria, mente que Kenneth, oh Dios, la comprende esta palabra, Dios, que hay un camino, mandando por llegar, y de un toque especial de Bechaluniki, tata, la que Chaluniki, Chaluna, bendicionate del nombre de Yeshua. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, señora Cine. Aleluya. Kenneth, familia Macay, familia Pers. Nós também com Isaira Wanga, del nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Danke tato, oh Dios, para mi Isaira Wanga de mente aquí. Bendicionati Isaira Wanga de mente quitado que tonto conote mo voluntad. O palabra, oh Dios, kami rapibo, Dios, kami ministrado en mente aquí. Y adoremos Espíritu Santo, kami conote en unidad, Señor, oh Dios. Tata de un acuerdo de oración, tata o gritando na bala que nos llama Dios, tanki. Virumanan tanki, oh Dios, para mi Isaira Wanga. Tanki pe familia Wanga, familia Persia, familia Macaiture, juntos, Señor, oh Dios. Bendicionata Isaira Wanga, oh Dios, tanki pa Señor, en ser querido. Su caso, Dios, su trabajo, que llega, Señor, oh Dios, tanki pa palabra. Kabila pepo denje, tanki, oh Dios, pe comunicación íntimo que te incubremente quitado, oh Dios, como palabra. Lo tapipo, oh Dios, pasa tu forte, lo beso, pasa tu yugo, pasa tu cosa, oh Dios, con te pertenece, oh Dios, tiempo presencia. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, que nos pueda en el campo, en el eterno santo. En el caso de oración, camina Dios, papi, aleluya. Un día bendicionaba a Israel, aleluya, gloria a Dios, romana.
Tremendo. Esa era un día bendicionado, papá. Aleluya. Danke, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, aleluya. Tata danke, Señor, oh Dios, aleluya. Ora ba santo robo sete, oh Dios, nos também com Stephen. Tata nos esse Stephen anciano, Senhor, oh Deus, América delante bo. Danke tato, Deus, que Espírito de Deus que te llega na herlan caminho de Stephen tai. Danke tato, Deus, para a vontade que tenho continuar de subir ave. Danke para Espírito Santo. Diabo de dembide Stephen ave. Bendición a Stephen su casa, su yuna, su vida matrimonial. Su yuna, oh Deus, está, Senhor, oh Deus. Danke, oh Deus, para o trabalho de na vida. Danke, oh Deus, para a palavra de sumiço. Dell'ambito, oh Dios di gloria, bendición a Stephen tademente kitata. Como palabra en un camino mande no puede, oh Dios, tu no te toque especial y transforme, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, el camino que te cana, Señor, oh Dios, tu camino bendicionata, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya. Thank you, oh Dios, por palabra, oh Dios, tu toque especial en esta de mente aquí. Bendicionata, Señor, no con su nieto, no también lo tiene prosperidad y éxito. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Su yo no lo tiene éxito y prosperidad, manera bodi, Señor, oh Dios. Oh, tato, nos también con Rodney Gabriel, de Slitrecht, aleluya. Thank you, tato, Dios, por Rodney Gabriel, de mente que también tú conoces, Señor, oh Dios, por palabra, por voluntad, por costiabo de mente que. Thank you, oh Dios, por guía de Espíritu Santo, de vida de Rodney Gabriel, de mente que tato, por palabra, que vira vivo, Señor, oh Dios. Cabin de Jaluna, que ya 5 de septiembre, con toque especial en vida de Rodney. Bendicionata Rodney de mente kitato, oh Dios, su familia ng turo, Dios, turco terondo je. Su tanta ng su Lulu, su primo Lulu tambe, oh Dios, tambe ta bendicionam. Tata danki, oh Dios, turco Rodney parabo delante, Señor, oh Dios, tata delante bo trono, unto con nos turo, okay. Tata bo palabras el ministrador de nos, oh Dios, que te densharo kami su familia ng tainanam. Y ministra, oh Dios, de la vida. Oh Dios de gloria, Rodney, bote un día tremendo, ve. Papia na Dios, troati pa Dios, potende bostem. Katung biama inta sinigi, Rodney, bolanta, oh Dios, tenga presencia de Dios, tabo pandi cada día, Rodney. Papia na Dios, pa Dios, tende bostem. Llama Dios, tanque, pa turcos, cotoranti, bode, nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Oh Dios de gloria, aleluya. Tat nos también con nuestro magnaire de caster. Thank you, Señor, oh Dios, pabidinaire de cast nos tabay nay may romanang. Thank you, tato, Dios, pabidinaire de cast de mente aquí. Thank you, tato, kunaire de castro, Dios, tato, que ya adoremos Espíritu Santo, Dios. Cabinunto kus romano, Señor, oh Dios, pa sombre sa. Nahira sa, Señor, oh Dios, tabo voluntad. Nahira sa, oh Dios, den unidad, un acuerdo, oración, tato, tabo voluntad, ta continuar, Señor, oh Dios. Bendicionata na recastamente que tate, oh Dios, taba vira, taba ta prioridad, y la vine fuente de verdad, potativo, Señor, oh Dios. Gloria a Dios, tata na recastamente, con nos, tata ensalzado nombre, nabutura nori, gloria, llamado, tanki, Señor, oh Dios, pa turcos, pa somatate, le binabutura nori, gloria, pa su josen, pa su cas, turco, teronte, Dios, tata, tambe, oh Dios, recibi, lo cual no como ministrate en mente aquí, Señor, oh Dios. Rumana la que nostro grita na Dios, tata tanki pa nostro mang naire de castor. Tanki tato Dios pa Richard, pastor de casa. Thank you, Señor, oh Dios, pa, oh Dios de gloria, oh Dios, pe unidad de lang matrimonio, Señor, oh Dios. Thank you, tato, oh Dios, pa nang yuna ng nieto ng Señor, oh Dios, tata, oh Dios de gloria de dia Yahweh. Thank you, tato, Dios, tata, pa mama dinaira, Señor, oh Dios, tan bebidi salud, ta bendición na, Señor, oh Dios. Thank you, tato, Dios, pa dinaira su caso, Dios, tin paz y tranquilidad, oh Dios. Thank you, Dios, su casto, un terreno santo, Dios, como palabra que ser ministrador de canal aquí. Ta llega aquí, paso tu fuerte, bo, tu yugo nang kukastroba, Señor, oh Dios. Thank you, Dios, pe un espíritu humildad que te libanaira, Señor, oh Dios, tato como palabra, pues llegar a su tuti.
te da su tutti, da su hueso ng Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, tanki pa sa iyo ng gusto nieto ng tour. Ting paz y tranquilidad ng vida, ting comunión con otro, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, por todo lo cual ang biyabo ko ting kusoso de familia de Castro que ko tabi ba ding haran na imika, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, tata pa trabaho di Naira de Castro, oh Dios, pa trabaho di Richard tambe, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, pa din ang trabaho, oh Dios, nantong bendición, Señor, oh Dios. Nantong fuente, oh Dios, de motivación y encorajamiento, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, todo lo cual con ang asyo, oh Dios, tata un toque bendicionar, Señor, oh Dios. Thank you, tato, oh Dios, para liberación y sanación, turcos, cada un dolor, cada un cos contadivo, que venga familia de Castro aquí, na inimigo, oh Dios, tata, lo va a terra seco y lo ser condenado, aleluya. Ave Meinta, Señor, oh Dios, Naire de Castro, oh Dios, está bendicionado. Naire de Castro, oh Dios, sa, oh Dios, en palabra, oh Dios, que te llega. Te camino de tayo, oh Dios, un toque especial, ave, Pablo Naira. Bendicionata, bo manang, bo mente, bo pia, ng tur camino, turta funcionar, ten santidad, kadung kosko botra, ta bendicional, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Thank you para prosperidad y éxito. Tenga familia aquí, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, que shelu ko tabria, oh Dios, ni aira sa. El momento que momento de papel a Dios, pasamos nos turta de un acuerdo ante Espíritu Santo, de manera cantele que camino botay na aira. Papia na Dios, pa Dios tende bostem. Grita na Dios, pa Dios tende bostem. Relação ta íntimo como comisa turmenta. Katumpia ku nos ta unto de un acuerdo, papia na Dios, angre ta subiba. Dios que tende bostem. Dice tanque soa, como papia eta ministra pa sombra. E conoce turcos. Dios mira turcos taba. Dios sana onde e encontrar essa perfeição. E nanan naira. Para pa Dios ministrar de movida. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, tata, thank you, Dios. Thank you, Papa Espíritu Santo, que está ministrando de la hija de manera supernatural, bota. Thank you, por intervención divina, ordinaria en su casa, con su hijo, con su nieto, con su casa, todo junto, Señor, oh Dios, tu ministerio completo, aleluya. Thank you, por palabra, como tengo profético, que palabra que ser ministrada en weekend, ten subir, oh Dios, tata, que la cueva de un tesoro para su mesa, oh Dios, tabota papi, entiende la papi, aleluya. Gloria a Dios. Oh, Rabba Santo, robo nehaira. Abo ko boyo, bo matrimonio, ko bo kas, ko bo seda completo, bo mamo, bo santor. Dios tinte tener así aquí. Para seguir ministrando en Mozambique. Tiene duro na Dios, pastor, man. Não interessa todo dia, baburo, man. Anche bonote, botei, não sasi. Bota pertenece na corpa. Antore mangta si dolo, e outro man tem que ajuda. Amém? Glória a Deus, todo nós de cabeça caminda. E Cristo te ministra. Aleluia. Dia bendicionar, baburo, man. Sima novo. Bendicionar. Aleluia. Glória a Deus. Tata, thank you, Dios, por nuestro man Mirna Brown, Mirna Botey, aleluya. Tata, thank you, Señor, oh Dios, nos está saliendo en México, nos está baila estandam. Gloria a Dios, Mirna, aleluya. Tata Santo, thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios, por nuestro man Mirna Brown de México, aquí, 5 de septiembre 2025, aleluya. O saco nuestro man Mirna Tei. Bosan sa kabaro man. Tingin man nung kutineri ba television sende. Ting kasta so na korson na to keri ba television may triumpang. Gloria na Dios. Thank tato Dios pa Mirna Brown subida. Mente kita de guiador bo Espíritu Santo. Mirna Brown tu conos tato Dios de gloria por su tapote fuente de verdad.
Tabo Dios ta prioridad de Mirna Brom. Tabo de doctor. Tana abo Mirna ta exclama tu día, Señor oh Dios. Tan quistate pe sabiduría, conocimiento como una Mirna. Con Mirna sa. Junto con su romana tur dengan mainta que oh Dios. Algo tincusoso de. Pasamos un intervención divino. Et in turmento cubotato. Junto con su romana. Ministerio mita bendicionado un acuerdo. Un toque especial. Et in cuaire. Nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Aleluya. Y romana tur. Mirna binuno Dios trono de gloria. Paso mesa. Junto con su romana. Tur poder, tur autoridade, glória da Deus, Deus te ministrar, por a palavra da misa. Caminho todos os três estar universo palavra e não é tanto Deus te é na mirna. E candela que está sendo dembocas, e flam no pokimabo, passou uma Cristo tonto cobo, rumala que nós tu grita na Deus. Tata, thank you, Senhor, oh Deus, para me mirna, bro. Thank you, oh Deus, para mística van anol, so yun Tanya van Arnold, so yun, su nieto ng turo, Dios, su thank you, Dios, e voluntad di abo, tenga dia diawa, den vida de mira, den su cas, thank you, Dios, tate, palabra di buco ser ministrade, me inte que oración, que ser elevada, todo su, meditación de su corazón, el dolor de su corazón, meditación de su corazón, el palabra, por salve su boca, en el momento que pasa tu fuerte, robesa, oh Dios, de sangre, por ser derramada, es sangre, derramada en su casa, Señor, oh Dios, tata, es terreno santo, está marcado, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, thank you, oh Dios, por palabra, oh Dios, en su casa, de mente que, thank you, Cristo Jesús, por en su casa, puta man, mirna, corda, puta seta, caminda na bukurpa completo, men, na cueva, bote, dito, kung ba kama, ranta mo, cueva, bote, seta, junta na bote, dito, papel, a Dios, pasombre, shero, tabri, de mocas, e shero, tabri, e candela, te, ten, e flam, te, quima, bunta, sinti, e shero, tabri, papel, a Dios, grita na Dios, bo lágrima, na Dios, tumanam, ministrana, ne tempo apropiado, en bobida, mirna, de nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios de gloria, aleluya, dada ministrar en el momento que, oh Dios, dada sabiduría, conocimiento, los cuales no comprende, los cuales no cuenta, dada, pero, oh Dios de gloria, a ti estás clamando, nabo, que hasta miras clamando, nabo, llorando, nabo, gritando, nabo, oh Dios, dada, con su mano, su pía, con su mano, su cuerpo completo, juntando seta de un hisopo, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, danke, tata. Decretar y declarar sanación en mi vida de momento que conjuntamente mi humano tú la nuestra vida sanación de mi de Mirna Brown. Nombre de Cristo Jesús, oh Dios, por poder, por gloria. Dada en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, dada ministra de mente que en su casa. Ministra, oh Dios, por voluntad. Ministra, oh Dios, dada lo cual no que comprende que sainda, dada. Para glorificado mes de vida de Mirna Brown. Para o coração está brilhando, todo su fe le recibe su sanación en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mirna Brown, el día ya hoy un día tremendo, tata, Tanya, ta bendición, tata, thank you, Dios, para vida de mística, Van Arnold. Thank you, Dios, lo cual no puede ser ministrado en casi Mirna. Oh Dios, cada un viaje Tanya, cada un viaje mística, un toque especial, tanto baiko niya. Espiritualidad, Señor Dios, Mirna no este papel nada, pero lo cual que no te recibe en su caso, nieto no tour. Algo lososo de tanque para transformación con lo tomo lugar. Tanque o Dios tabo poder. Tanque o Dios tabo gloria de militania, de mística, de tura nieto nan pa sombre, paz que gloria también diabo, e poder también diabo. Tata ministrar en virgen en turo Dios, de me inte que en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria, aleluya. Bota poder, Señor, oh Dios. Bota grande, Señor, oh Dios. Tata ministra, oh Dios, aleluya. Anki Señor, tremendo hermano. Bendicionamos, tabo casta cubrir que sangre precioso, aleluya. Anki Señor. Aleluya, trata de poder tan grande, de poder tan glorioso, de poder tan majestuoso, aleluya. Un ting manerado, aleluya, gloria a Dios. Eres sentía la santo nuestro bien con nuestro mangrut. Mira la cruz.
Gloria a Dios, sí, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya. Taturut mira la cruz, oh Dios, déjame aquí, 5 de septiembre 2025, ya luna. Gloria a Dios, cata guiador e Espírito Santo, passamos mira la cruz e a compreender sabedoria e conhecimento cubado nele, de estar de acordo, de unidade, oração, tem poder. Tanque tato, Deus, tata, que ela compreender, oh Deus, e tem sumiço, tem obediência, no sacrifício, tem obediência, e tá, Senhor, oh Deus, tata, é palavra de Deus para posicionar e toma lugar dentro su casa, dentro su vida, e todo dia dentro do ser humano, com seu neto, com seu yunam. Glória a Deus, tata, tanque, Senhor, oh Deus. Tanque tato, oh Deus, trotmila la cruz junto con nós de mente que tata para ministrar, oh Deus, tata, dentro su vida, dentro turco, durante dia tata, que la binabo tu honor e glória junto con nós, tata, bendicionata. Taca nos tur grita na Deus de mente que, oh Deus, tanque tato, Dios pabidirut mira la cruz. Laga nos girang, tanque pabidirut mira la cruz. Tanque tato, Dios pabidirut sa yunang, su nieto nang. Tanque pabidirut su kasa, Mustafa Medani, pastor de casa. Tanque, oh Dios, tato pe matrimonio kita bendicionar, Señor, oh Dios. Tanque tato, oh Dios, cubata su mira ta somete boy por palabra, tormenta, Señor, oh Dios, de unidad, acuerdo y oración, para lo cual no cubata ministrar tortiche, oh Dios, llega, tienen tutti di su matrimonio, oh Dios, tienen toque especial, oh Dios, de gloria. Tanque, oh Dios, tata, que la comprende que de un profeta, oh Dios, para la palabra que ser ministrado, oh Dios, tata, como mensajero de su casa, de vida Señor, de vida ser humana, tata, llegó un momento, curut, milo, este papien más, pasoma, todo lo cual que das, tú rendes saco, Dios, tiene presencia, Dios, esta Biblia completo. Todo dia tem que dobro, Deus tata só este porta para família la cruz completo, este porta para família medalha completo, mas ora na mire, por não compreender que este que tu vai que tá perseverar turmente te liba portar de oração tá não sao Deus, não tá fácil para tu assim, não nunca pode ser turmente, oh Deus, bendicionar botar. Tu honor y gloria a Dios, pero me la bota bendición, bota un luz completo por la cruz, bota un luz completo, oh Dios. Que família me dani. Perseverança de fé. Deus su promessa então leu para ei não tata, danke o Deus para guiar o Espírito Santo, danke o Deus para vontade completa de virut milave, danke o Deus junto com nós de acordo, caminho de cantele que de embocas e flam no pouquimabo, tem em nome de Cristo Jesus, a chelo ta virut milave, grita na Deus, pape na Deus para Deus tem de bostem, pape na Deus para Deus sa, que como que Deus sa tu cos cabra, Deus que tem de boca mesmo. Lo cual lo kubonta papi ko, lo cual ko papi boso halong manda grita na Dios te sebo que pasó su día. Anto esta sos de tiempo apropiado pasó bota den reino de Dios. Bota o ayuda de Dios. Anto Dios te cuida su yun bom, esta cumple con tu voluntad ng kuta espiritual basta da DJ. Esta cumple con tu na su debido su tempo apropiado. Bendicionar botar ut mente que sabedoria, conhecimento, profundidade, fruta na Galatas, tudo de movida completo, transformação da trumando de movida, transformação, espírito de verdade, espírito de verdade ministrando de movida, permite Deus chegar de profundidade, aleluia, em nome de Cristo Jesus, oh Deus, pota bendicionar, boyunang kubonyeto ng turti, éxito e prosperidade, bo casado e prosperidade e éxito, o matrimônio está drentando de uma dimensão tremendo. Glória a Deus, o romano turo, Deus, turo dia tem que dobrar, tu lenga tem que confessar para sua perseverança, não paciência, acabou. Palavra de Deus, não paciência, acabou. Para sombra, fé também não paciência, para sombra. Tu rende por papo over Deus, pero que fé não tem como demonstrar fé diante do Senhor, nada já, pero botar bendicionar, Rutmila. Hope e fé, perseverança é tremendo. Dia bendicionar para o casa completo, você querer na tua. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão, tremendo Deus aqui, tá, não? É Deus que nós está servindo aqui, Deus vivo, aleluia. Ora basanto robo sete rebia la baraba santo robo soto.
Aleluya. Oro robo santo robo setería lava santo robo soto. Aleluya. Gloria a Dios. Erebe sentía lava santo robo soto robo sitía lava. Aleluya. Gloria a Dios. Tata, thank you, Dios. Thank you, Dios. Tata, makada ruman dinos ng kuting dolonan di pia. Dios te mostramos que cada rumán, cada ser querido que tem na casa, o que tem dentro da oração, que tem dolor de pia. Bota que é zeta que você não tem zeta de chão, manda bisami. Manda bisami para me manda zeta para você no tempo apropriado. Ora Deus bisami, a rua manda zeta me manda. Belagami sa, antes kita passa rumano que é você zeta o que bom tem na pia. Nabop dos pianang. Hallelujah. Papi ko Dios, tata de nombre de Cristo Jesus, e pianaki tingo kumita kan de Veterano Santo. Purificar pianang, Senhor, oh Deus, purificar pianang. Limpia piana, limpia, Senhor, oh Deus, tata, de nombre de Cristo Jesus, cada dolor, cada espírito de dolor, espírito de sentimento, cada coisa robesco de me pianang, Senhor, cada maleza, em nome de Cristo Jesus. Tico baila que pina, po cana, evangelizar po palabra, cana, pape po palabra, mencionamos nombre, tem el pueblo que conocemos, tem el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Dan kita to, Dios, po palabra ko ser ministra, liba cada dolor de pia. Kwe você ta boca dun tena burudia, tenena burudia, sigo 2 semanas de reza, hasi oração. Espírito de meniscans, botin ko baila que dolor piana aqui. Espírito não de arthritis, ambroso, botin ko baila que piana aqui. Espírito não rabasa, espírito ambroso, espírito artroso, então espírito não, oh Deus de meniscans, oh tata tanque, Senhor, oh Deus, espírito de trombose, baila que piana em nome de Cristo Jesus. Sanação tumulogada é purificação em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Oh Deus de glória, nós também conosco, irmão, para nós também drachtan, irmão. Glória a Deus, papai, pacialmente aqui. Thank you, Tato, Deus, para nós, papabo, Senhor, oh Deus, Tata, de mente aqui. O Espírito Santo guiando, Senhor, oh Deus, em mente de oração, Tata, thank you. Ora basanto robo sete rebere biara basanto tanque tato Deus com papi. Guiador e Espírito Santo, Senhor, oh Deus. Tato junto conosco de boa presença, Senhor, oh Deus. Tato para el salsabo nome em graça, engrandecebo nome para somme essa. Ruman papi sa, oh Deus, den unidade, oh Deus, com a forma nós tur junto. Bom de unção, bom de Espírito Santo, Senhor, guiador e Espírito Santo, de coração de acordo, Senhor, oh Deus, de candela com flama no te queima no tanque, tata. Que o pobre tenha sabedoria e conhecimento que ela compreender, que bendição nata, ora tonto conosco, Senhor, oh Deus, para vontade continua, aleluia. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, emente aquí, Señor, oh Dios, ta bendicionado, Señor, oh Dios, por su papi, abing grita na, junto con su romana, la que nos grita na, Dios, tata, thank you, oh Dios, abi di papi pasial. Dan kita, oh Dios, pa su yunan, Señor, oh Dios, su nieto nang, Señor, oh Dios. Dan kita, oh Dios, pa su cercarinan tur, Señor, oh Dios. Danke pe família parcial completo, Senhor, oh Deus, tata, danke ko pa siya papi, va mostrar papi, que teta é porta, Senhor, oh Deus, caminho de evangelho, tenho drenta, todo dia que te canal é porta, Senhor, oh Deus, de ser ministrar, dentro da família que tá parcial e de su yunan com su nieto, na tur su ser querido que tá ante dia, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Dios, por sabedoria e conhecimento, oh Dios, como do nosso papi, oh Dios, tata, que ela somete su mesturmento, tata, e tá onde conosco, tata, por somar outro sacrifício, pero tata, oh tata, é obediência, é custa que o papi, tá estima de tata, em presença, Senhor, oh Dios, thank you, tata, thank you, oh Dios, como tá misericordioso, oh Dios, mo compaixão, trucosto de novo, Senhor. Thank you, oh Dios, benamente que, oh Dios, nosso decretar sangue precioso, a ser derramado ser calvário, oh Dios, para vir na direção de papi su casa, Senhor, oh Dios, tata, oh Dios, para todo dolor de espírito, em Pai, em nome de Cristo Jesus, para receber sua sanação, Senhor, oh Deus.
Recibir su sanación, Señor, oh Dios, de mente aquí, mente, Señor, oh Dios, mente lantur bendicionar, mente lantur poderoso, mente lantur con nos turta juntos, Señor, oh Dios, y num dolor, num maleza, nada un poquito, riba num curpa, se curpa lantur, the temple de Espíritu Santo, Señor, oh Dios, y no se llama tanto Dios, per sanación, cuando tomando lugar de vida de papi. Thank you, Dios, por perseverança de fé, por sumesadores de fé. Su sanación lo toma lugar en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios, que me integre. Papi, você de casting por un son tremendo. Hangre ta subi, papi, na Dios, papi. Papi na Dios, pa Dios tem de vos tem. Papi na Dios, grita na Dios, pa nos tur. Tim bom nombre de nos oração, ok? Papi, parcial de dracta, no vana. Menciona em nome, papi, parcial. Tempo oração para sombra unidade, um poder. Glória a Deus, papi, algo está sucedendo. Algo está sucedendo, papi. Permite Deus chega a caminhar, mande não por chega, não te patem. Te patem completo, ó Deus, tu espírito, para que tu que tanto funcionar em perfeição, caminho divino. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus de glória. Aleluia. Palavra de sanação manifestada em vida, ok, papi. Dentro da casa, angelada dentro da casa. Sinta rustig meditar. Meditando via papel com Deus. Kung tiniba televisão, bata waknos, kung tiniba telefone, kung tiniba laptop. Pero, meditabo mesmo, riba tulo kwalong kung administrador de mim. Paso maamit yung kanal, mita ko tabing divino. Chariba, na, dentro da casa, dentro da vida. Tami mesta papi, ko tami mesta papi, masorlo, makansovlo, pero Dios te ministra. Ora Dios te ministra, Dios te ministra. Unta hopi palabra, tem yung palabra bonita, pero ta palabra na specific. Uspir nang, permite Dios llega tenang. At mo perseverança de fé, papi, de tempo apropriado. Dios está por babo, pero tu costa de Dios. Por costa de Deus, bote um trabalho grande para Deus. Nada bolsoso de cubo. Nós tabiba de candela. Perdão, nos oracionam, papi. Nos oracionam e nos fieldade de presença de Deus. E candela um pouquinho nós, pessoal. E flamem, tem, pero não um pouquinho nós, pessoal. E vida cristiana, com nossa quispe, tumbina de candela. Jesus tabisa. Mita batizado sa Espírito Santo, que me itabim pipa de nós. Anto pa nos po para de candela, sin candela po kimanos. Kasi candela katabat sa nos kunem, de caminata de nos, vida de nos morto, vida cristiano, que me Jesus tabat sa nos candela, ete bimbiba, anto pa nos po, ete baso sa candela pa nos po, kera ne candela, sin e flam po kimanos. E flamen po kimanos. Som Jesus também nós. Aleluia. No olvida, Daniel, Cristo é Deus também. Te testimonio prueba não fuerte. Mi vida está llena de batalha. Tu caminha, tem casto um caminha. Pero mi saco nante. Torco nante me está contento, me está queda de vitória. Turcoste. Pero es una vez como hay liberación de je, ese no te, es una que te do de enseñanza como hay bíblico, es prueba nante. Antes de saco, mita bibande vivo manera Dios que como yo de Dios como cristiano. O pida tem candela para flampo que mabo. Porque é fácil. Né? Ora flam que mabo, tu ora bota, começa que mabo, tu ora bota, tu meio que mundo, bota burro o mundo coi, nei. Tem candela para me estar de flam, me está que mabo. Tá você me tem candela todo dia que traz para somba, é flam não te mate queima nós. Aleluia, glória a Deus. Ora ba santo robo sete, ora ba santo robo soto. Vida de cristiano, chamar-me mes cristiano? Não. Cristiano bota sério com costa de Deus, então tem candela bota. No lupida, botin comre, não tem como de costa bom. Wang abisa, ame te bimbati sabo sanke awa de arrependimento. Arrependimento,
Va cominciare a vida bio, va manere papia cambia, va manere pensa cambia, va comunicazione con gente, va mana, va cominciare cambia tutte cose. Anto di cubo e di cud space wandi e sul space mita bat sabo santo spirito santo ke candela ke mendi orbo kai bat sana wang e kamendo ko batakane bota bai ko misa yung bidi candela bota bai ko misa bibida manera Dios que ba wi ba su reino kuta candela a sei Jesus ta bem promete mo bida Espírito Santo eta bat sabo ko ne ping dembo bida Pauwa ka de caminata di dos morto. Men, puta vida cristian. Yen di prueba. Hena tawabo, musta riba bobisa, wakay ta misa tabay, turmento de oración. E sera na kedasi. Abo mes de sorry pa orbo de candele, kiko ko papi, kiko ko nasi. E vlam di na ngayon po gimabo. Pasombra boting Jesus tembo. Turcos tabini foi dembo casmesta yen. Pero bu mester sa, enseñanza bíblica kubaya, enseñanza bíblica kubaya, kutumbi de candeleta, Jesus umbisa mi tabini, batizado com o Espírito Santo, kuta emes. Jesus ta Dios o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, emes também beba dembo. Pa sombra, e vida ko bote kana, bompo kane boso. Como cristiano, botin ko kaneku eta beba dembo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No se comprende? De palabra de Dios. Amén. Tapos hindi misa, elakay, entabay misa mas, kiko, pa sombra, e no a recebi Espírito Santo. Bono a batizar com o Espírito Santo. Significa, bono a laga Espírito. Jesus bem dembo. Wang uno te bisa no te bom. Tem que wang, dembo que de wang uno te bisa. Na princípio, etapa tatei. Etapa ta com Deus. E mesta Deus. Princípio, etapa ta com Deus. Nada no mundo que não abine conta via DJ. Turcos é a forma, é mundo, é globo. Amém. Princípio da promessa do cos, etapa da teicaba. Espírito, etapa da teicaba. Deus da espírito tá. Amém. Auco eta bisabo. Amita batisabo que Espírito Santo tá. Eta bimbi badembo. Asoma bakis pabiba e vida maneira sua imagem de semelhança kuta emes. Amen. Bakis pabiba maneira limpan to puro aceite candela ku emes tabu de candela pa bosa ku bonotine bota kima bota kai. Notine, botakai, botakima, meste tine, anto pa bota tenye vlame, sin e flam kimabo. Manda tremendo seita. Porta mas nunca bontende e pida nai. Me que bobo combonde e pide e mistério e completo. E trámite, meu irmão, e trámite, e transação, e caminho de Juan para Jesus. Para que era fácil, o piende que da vai missa, tem coisa, sem receber Espírito Santo. A sombra, Espírito Santo, tem que vir para dembo. Wanga pimpa preparar caminho de bisa. Asibo barreira ng stress. Paso el reino ta cerca. Paora el reino bini. Ento surprise po man yung ladron dyan noche. Gloria a Dios.
En mes, en timaki surprise mo. Pasum atabo ta warde ka ba? Mita wardabo. Wa un ladron ta surprise mo. Oro ko babay drumi. Anto labing huarto to buko ng bay. Pero te bisa, etabi manolo ladron sa noche, pero no panos. Pesunang ku atolora abiba malo asa maninang ke. Amen. Pero may kabisabo. En timaki surprise mo pasuma bota klape lagi ding. Kiti ya llega. Pasombra. Mita klape. Mita warde. Or buwad ng ladrong. Ay, ay, ay. Bota klape. Ese mi kabisabo. Ave mi kabisabo. E vida de oração menta. Tem su nível de llega. Tempo vida. Porque Deus se formou nos tur junto. É unidade. Espírito Santo. Tem que ministrar ora nós de acordo. Então, ora candel Espírito Santo bini, tariba nos cada individual. Tempo kas caminho de taiba tem que permitir. Então, como te permitir? Dembo fieldade, dembo pureza, então dembo caminhada. Não laga amin ko profeta so, ta desarrollar, ta bay dilante, ta kanong caminho da bendiciona. Então, abo ko ta tormento ko nos. Un sakong bobringa bo bataya nang. Un saki ko boasi. Boto ko nos tormenta, pero bono saki ko boasi. Bono sakong bobringa bo bataya nang. Botin yung bataya, botin ko ta fiel limpi, anto purificabo territorio. Amen. Sabi ko mikasa, ami ko profeta, nos takit na bay di land at do bendisyon na. Amen. O, bato ko tormento ko nos. Aki may kabisabo. Wak pa, Espiritu de Dios, tabi ba din? Tabi ba din e kasi, tasukas, pasombra, e caminata después, ori bimbi ba din bo, pasombra, pabo po ta de candela, sinha flam kimabo. E candela de vida cristian. Pabo yaga na bo di dos morto. E di dos morto, mi tayame e di dos morto, pasomba, e prome morto, na bautismo de Juan. E prome morto. Pasomba sa papi de vida cristian. E prome morto, ta oro ko ba tierra bo vida bio. E namba mo de palabra morto. E prome morto. Tapa e gloria de Dios glorificada en bo vida. Pato ko oro ko na punta, oro ko Maria Magdalena na punta Jesus. Lazarus narum amori, Jesus sabi para glorificar Deus, um sonho labay. Um sonho botame labay. Amen. E de dos mortos, um sonho botame labay. Pero me quero como é pro me morto, badere vida bieu. Badere vida bieu. Bocarat ko a cambia o bacana. O beris be Espírito Santo. E pide, botem que mostrar, botem que dedicar tempo, vou mostrar que Deus mira, vai opicos. Passo uma promete que vou bater na wang, vou vai jave, botar claca, batu me decisão cabo que vou te bimbibo como eu de Deus, vou te bimbibo como, vou te bimbibo é sistema de vida cristã. Então, ora, vou se compreender que é bautismo de wang, que kita Israel dizer, então vou ver cane camina. De caminho de bisa mita batisabo que Espírito Santo que tu mes que me é batisabo que sei te mes também me badembo pa sombra antes que candela é candela de vida para botar fuerte para botar stabil para botar yin de conhecimento para botar completo tu costa acaba da acaba bíblico amém esse é vlam pokimabo, amen? Ito kere grumana compone mi bombong. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya.
Tremendo Dios está, mi hermano. Tremendo Dios está. Tata Santo, danke, oh Dios. Danke, Babo Espíritu Santo, Señor, oh Dios. Danke, Babo Espíritu Santo, de mente que tata kuta abo. Tanuende, Señor, oh Dios. Taba forma de cos. No por así nada, Señor. Tú lo cual abo forma ta bendicionada. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. De gloria, aleluya. Bendicionado pueblo, Señor, oh Dios. Bendicionado pueblo, Señor, oh Dios, tata de mente que tata kuta bendicionado ta, Señor, oh Dios, taba pas turcos, taba cambio turcos, Señor, taba vinco turcos novo, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, declare, aleluya. Padamurato bay, te vi un ver. Ik ben zo. Sostengo otro, hermano, sostengo otro para mí, aleluya. Aleluya, está tremendo Dios está, ¿no? Mira cuán buen Dios está, aleluya, amén. Iraba santo robo seti, alaba santa, gloria a Dios. Sí, mi Señor, aleluya. Tato, danke, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, turcos diabo de mente aquí. Danke, oh Dios, bota ministrar tremendo. Danke, oh Dios, para cada rumán de nós que está orando junto com nós. Danke, Tato, oh Deus, cada que vai no trabalho também, oh Deus, lá que nossa oração vai Magali Miguel. Vamos elevar Magali Miguel. Rumang, nós estamos acostumados com turnos rumanos que tem tormenta. Maneira nós saco não tem, não sumire ave, que que tá lá sucede? Nós está chama sangue de Cristo, chama Deus, Espírito Santo para sombra da nosso rumang está. É tudo uma parte de corpo. Nós mira Magali Miguel ainda. Oh Deus de glória, aleluia, danke tata. Danke tata, oh Dios, para Magali Miguel, diga mente que Señor, oh Dios, donde que lo está aquí, que lo está haciendo, Señor, oh Dios, pero no como ser humano, no está mencionando su nombre, no se grita, pues, Señor, oh Dios. La que no se llama Dios, tanque, Señor, oh Dios, tanque tata, oh Dios, para ver Magali Miguel de mente aquí. Tanque, oh Dios, para su yunan, oh Dios, su nieto, su ser querido, oh Dios, su casa, el camino que está, Señor, oh Dios. Bendicionada Magali Miguel de mente que está, te palabra de Dios, tiempo vida. Oh, está de subir, oh Dios, que posicionar, Señor, oh Dios, bendiciones, Señor, oh Dios. Danke para sanación, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, por sangre preciosa, oh Dios, que llega en su casa, Señor, oh Dios. Posicionar su mes, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, por su trabajo, danke por su ser querido, danke, oh Dios, por prosperidad y éxito de mente que su vida. Date la Magali Miguel, un día tremendo, entonces, bendicionar, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Tabo voluntad, tabo palabra y tu costa divo, en el nombre de Yeshua. Sigue por ministrar, Señor, oh Dios. Sigue por ministrar en su vida, Señor, oh Dios. Dale palabra, Dios. Toma posición en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, Magali Miguel, bota bendición. Aleluya. Oh Dios de gloria, danke por nuestro man. Imelda Sofía, bote, aleluya. Danke, Señor, oh Dios. Danke, Tato, oh Dios, para de mente que de 5 de septiembre de 2025, Señor, oh Dios. Nuestro man Imelda Sofía también, Señor, oh Dios, Tato, oh Dios, Tata. Estaba a la prioridad subir, Señor, oh Dios, estaba de fuente de verdad. Y nuestra grita llamanaba, Señor, oh Dios, Tata. Danke por nuestro man. Danke por saber el conocimiento que va a guiar de mente que. Danke, Tata, Imelda Sofía también, oh Dios, danke por su ayuno, su nieto, danke por su casa de Amsterdam. Danke, oh Dios, la palabra de boca vida, people de subir de un camino, man de no puede llegar. Danke, oh Dios, para sanación que tengo que tomar, danke por tu dolor, Señor, oh Dios. Badil con la cava, pai, fe, su culpa, en el nombre de Cristo Jesús, Imelda, un día tremendo, un día bendicional, que palabra de Dios está funcionando, de movilidad, tremendo. Recibirlo con algo Dios tiempo para Imelda. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya.
Oh Dios de gloria, bendicionata, Señor, oh Dios. Lumana la que nos resta, no nos ves en oración aquí. Para nos kasanan, amen. Nos kasanan, tu rende mue, nang kasay pe pastor ng dikas. Amen. Nos be elevado com oração pe pastor ng dikas, kuno ta parada ng posisyon ngayon. Amen. Kung nanting ko kumisa posisyonan ng mes pa sa Dios ay manang de matrimonio kung aliansa, anto kada aliansa ting diferente, a cada aliança na Dios tinan trabalho, anto aliança de matrimonio tapa e humble te pastor de casa. E pastorear su casa. Tranquilidade, oh Deus. Tata de momento que nós temos cada gente humble, oh Deus, cada sacerdote, cada humble, tata cadrenta de aliança com você, vida matrimonial, tata, para não funcionar como sacerdote, para não funcionar como pastor, oh Deus, para não funcionar em posição com a mesa, oh Deus, de cabeça de casa, Senhor, oh Deus. Tata, oh Deus, tata, para não vorbel para não humble, para não vorbel para tudo que terão tinando em nome de Cristo Jesus, semente que Senhor, oh Deus. Dati mente que laga turhende humble kabay doon bida matrimonial, oh Dios. Posisyonan ng mes, Señor, kaminda abutan ng. No kaminda ng mes kita. Tato, oh Dios, tata, patulo kwalo kunota dibo kutariba ng bida, kita fay ng bida. Tato, oh Dios, panantur dos tabay iglesia. Pan ekuso kasata bay, panantur dos tabay iglesia. Panantur dos ta si orasyon mundo. Panang studia ng Bible mundo. Panang, oh Dios, tate, voluntad di abo, Dios, continuar ng vida, para não poder liberar a palavra de outro dia, trata a palavra de Deus, pois um caminho, mande não pode chegar, em nome de Cristo Jesus, semente que Senhor Deus, tu rende hambre com ta casado, Deus, posicionar na mesa. Tato, Deus, maneira me casar, profeta Soraida, a mostrar vorbelt. E oremos de vorbel, Senhor Deus, que abre caminho, babalagami mire propósito de cana, chega na dia. Tato Deus, que me importa sentar aqui na ministrar, Senhor Deus. Tato sina também, Senhor Deus, espécie de hopi aí. Como paz de hopi pero tato oro como aceitar, Senhor Deus, mas ser ministrar. E me pode chegar sinta aqui não. Toda vontade de abotar talaga turhende humble também. Turhende humble sometendo ng kasasa, Senhor Deus. Tato espírito de machismo. Paila ka na, Senhor. Tu espírito de gente humble. Paila ka na, Senhor Deus, panante sunang kuta humilde de mo presencia. Panante sunang, oh Deus, kuta tende de ng kasa. Panante sunang, oh Deus, kuta comprende, Senhor Deus, tata. Bíblico é tal, Deus, um 50 o tata, um 50 cabeça de nada, pero tata, panante pastor de casco não posso someter na mesa, oh Deus. E tende palavra de buco ser ministrar foi ng kasa, Senhor Deus. Você mabudan que o Deus, Espírito Santo, o Deus, tato ko abolo transformação trucos e é que caminho mande não pode Senhor Deus. Perhambo ng turpo murina ng carne, Senhor Deus, e permitir a voluntad continuada na vida, Senhor Deus. Tato na mente que, Senhor Deus, Espírito Santo, Deus, que te ministra, tor di ame, o Deus, que te pastoral tono, Deus, de um toque especial. Dor de cada casaco te tende a orquestar de paso dor de na llega na pastor de casa e ser ministrar, Senhor Deus. Tan quitado, Deus, por palavra, por voluntad, con lo continuador de mi vida, Senhor Deus, tá de cada um ende amor. Ende amor não tá pouco, pero hopi não tá. Tico ta pasa, pero tato dankyo Dios ko abolo ministra e palavra ta kena na abo tato Dios ko ser ministra tata den cada canal, Senhor Deus, cada casa, cada gente mue tata ko kesu casa, oh Dios, chega caminho porque peta tata e palavra ko ser ministra, oh Dios, botres espírito obediência den endo amonang panang potente din ang casa tende palavra de Deus ko ser ministra tata panang base oração junto, Senhor Deus. Panang ministerio po kumisa, oh Dios, vede ng gas. Pating ordo dentro ko, Senhor Deus. Tato, não será isso contra o espírito grosseiro. Não será isso contra cada espírito obeso, cada espírito de pleitamento, de discussão. Tudo assim, nem vai em nome de Cristo Jesus. Aleluia.
Thank you, Señor, oh Dios, por nuestra oración que nos eleva. Tato Dios, ta voluntad lo continuante nada nada de gente. Tata ministra, oh Dios, ministra en tu reporte ng Cotabri. Ministra en cada uno, oh Dios, tata pa. Tío Dios, para tu templo está limpio, Dios, de mo voluntad por seguir continuar, Señor, oh Dios. Para tu cosa de abo sucede, oh Dios, tata manera abo que, Señor, oh Dios, terreno está dibo. E castan tu está dibo. Laga mo palabra de prioridad en cada casa. Para cada gente, hombre, toma una posición en el matrimonio. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Tato, oh Dios, para cada gente mujer también de matrimonio, Señor, oh Dios. Pues gente de matrimonio, Señor, oh Dios, para ministrar en de matrimonio, Señor, Tato, oh Dios, thank you. Thank you, oh Dios, que mujer en tu, oh Dios, un profeta, un mensajero, oh Dios, para pedir en casa, para ministrar en casa, por mí. Pastor Tata, vamos mostrar-nos e bacia-nos, Tata, ora com Jesus. Ele ora Jesus, no? A binibek, que men ora com ela sabe feita de graf. Ela se tomada, se que Tata, que ora la binibek, promende camireto em demue. Amém. Promende com a mirele, tá gente mue. Então, gente mue a baibisa, gente homem, não. Ave mi que llama Dios, tanque para cada gente mujer de nos vida. Tanque para nos casana, oh Dios, que te atende abo, que te mira abo. E bem trecer para nós, e bem ministrar de nos vida. Passou no período de ascensão, ora que ela bem back. Promende que mireta Maria Magdalena. Amém. Ave. Nós chama Deus, tanque para nos casar de moenang. Tato ko te receber de abo, ko te humilde delante po, Señor oh Dios, ko te receber palabra, ko te mirabo, ko te biba de orasyon. Tato pa nos ko te humble po, ko te parado nos posisyonan. Pa nos ko te hende humble oh Dios, tato po ko te ministra. Pa so mga asina ba forme alianza. Pa forme alianza, Señor oh Dios, tasina. Thank you, oh Dios, e poder de abo de mente aqui. Thank you, oh Dios, tabo gloria. Thank you, oh Dios, por el poder de sumiso. Não tá fácil. É poder de sumiso. Cada dia que eu someter, bota morir na boca carne. Thank you, tato, Deus, pende moeda em matrimônio, é aliança. É gente moeda, tudo que dá na igreja romana. Tem de leitura de moeda que dá na igreja. Tudo de moeda que é de presença. É humbo na tur. Onde humbo não tá. Ave Dios te llama tu rambo ng bag. Ave Dios te la llama tu rambo ng bag. Tu re palabra ko to ser ministra. Tu re verdad ko ser ministra. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionado tata. Bendicionado tata. É momento que queda na rodilha. É momento que queda de presença de Deus. Danke por fieldade. Tanque para cada que está fiel, tanque para cada que está para pabo, tanque para cada que tem um canal pabo, para ministrar promessas de no matrimônio, de não casa. Depois para ministrar para fora. Você casa me está na ordem, é casa do templo. Tanque, oh Deus de glória. Aleluia. Tanque para a palavra, Senhor, oh Deus. Tanque, tato, oh Deus, tata, sin emueno, ta kong ambo na lasi. Pero bendicionado, ta, oh Deus, tata, kos no adray, pero balaka nos mira. Foi no momento ascensão com Jesus sabi ni Beck. Tem muita promessa encontrei anto vai ministrar na ambo nang. Nós temos abu tanque para ser, Senhor, oh Deus. Tanque, tato, oh Deus, para autoridade e poder de abo. De cada de nós. Ami tong vorbel ka para dinge candela que flampo que mami. E lobo forma tu reso nung kutende bostem. O Dios tende bostem. Tordi nang kasa. Nang kasa ko ta para fiel na bo, Senhor, o Dios. Nos porta para estabil. Bendicionata cada de nós ka somete na mesa na matrimônio. Ka muri ne espírito de machismo, é o espírito de hombreza. E para como servidor de Deus, tem humildade. A palavra de Deus po llega caminda e tem que llega.
Pa Diyos pa posisyonar mo vida, i-transforma mo vida. Papunta na kandela sa niya, flampo kimabo. Hallelujah. Hallelujah. Gloria na Diyos, danos tabing ko Harold Molina. Thank kita to Diyos. Thank kita to Diyos, Pabo Espiritu Santo, kagaya Harold Molina de mente kita to Diyos, tatagalabi unto kusurumana ng unidad yung acuerdo. Voluntad, Tibo, palabra, Tibo, Espíritu Santo, Dios, Tata, que Jesucristo, Señor, Dios, Tata, que sa, que tengo binabuturo, no gloria, Dios, paso día de bendición, y uno ser querido, turcutaronte, Señor, Dios. Tan quitado, Dios, ando nos tu de unidad, un acuerdo, te gritan a Dios, tan quitado, Dios, por nuestro man, Harold Molina de Amsterdam. Thank you, Señor, Dios, para su casa, thank you, para Kaylee, thank you, Dios, Tata. So yo te bendicionar. Thank you, Dios, para ser querido tu familia Molina. Thank you, Dios, de palabra de voluntad de aborante ya completo ave. Thank you, Dios, tata bo misericordia, bo compasión, bo gracia, de novo tormenta. Manemo te bise buque Lamentación 3, versículo 22 con 23. Ta abo, Dios, a forma tu costa, a forma tu costa, e dia ta dibe, luz de tu costa dibo, bendição ta dibo. E Harold Molina sai poder kuting, ku ta ministrar e manifestar for de unidade, um acordo oração. Glória a Deus, tata pe llamada de Jeribo subida como evangelista pastor, aleluya. Thank you, tato, Dios, pero banque, Dios, de dia llave, tata caminho de tawo, kunde que tawo, que tem su casta bendicionar, tem su casta em prosperidade, éxito. Turco tarom de Dios, Dios, atender papa da palavra de encorajamento e motivação, que eu, Dios. Glória a Deus, tata bendicionada. Harold Molina de mente que tata de 5 de setembro 2025 já luna senhor um simão novo tata recibiendo costa para su simão completo e ser que tu tá bendicionado, aleluia. Glória a Deus, Senhor, Deus, tata ministrado em subir a mente aqui, caminho mande não pode nada na caminho com bom de mais abondo. Tata ministrado em subir, oh Deus, se algum caminho profundo, caminho, oh Deus, é assim que revelação diabo em subida, mas uma mestre em situação, então para ter revelação, tata tanque para situação não como forma de subida, como revelava mestre em subir, no nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus. Oh, tata tremendo botar de mente que, oh Dios de glória, tata ministrar, Dios, purificação completo de sangue de Messias, turcos conta de boco caminhando subir, em vida, seu ser querido, seu caso completo, tata que o Pai era seco e ser. De nome de Cristo Jesus, condena, aleluia. Bendicionado, botar, aleluia, tenedura, Senhor. Oh, promesa, tan quitate mi palabra. Es palabra, oh Dios, es palabra que es revelación que le recibí ayer en el servicio. Tú lo cual casoso de el servicio y era bendicionada. Esta tiene tan fuerte, pues esa cosa de Dios, alfa y omega. Lo cual como comienza un poco que en la mitad, aleluya. Tremendo, hermano. Bendicionada nos turta. Un cosmic que va mi rumano con de candela mi trasbo, ¿no? Candele en aqui mami um pouquinho mais botar pouco passou botar Espírito Santo de boa Jesus de claro me cada mencionei Jesus de me bate sabo com Espírito Santo é mesmo Espírito Santo é bate sabo com Espírito Santo é mesmo é bem beba de boa depois bate sabo com candela bom pouquinho mais passou uma eta de boa bom pouquinho mais aleluia bom mestre de glória a Deus aleluia. Araba Santo Robo Sete. Oh Dios de glória. Háganos bien con nuestro man Shairon Yanga. Bendicionada de mente que, oh Dios de glória, Shairon Yanga, tu conoce mente que bendiciona. Tata Santo, danke, oh Dios, por palavra, oh Dios, que mira vivo, oh Dios, que mostrou, oh Dios, caminho na nicana, com a vontade de estar com nada de jeito. Tata, que bem de mente que está de mente que tu não é glória na de nosso trabalho que está onde que está, Senhor, oh Deus, Tata, nós está de acordo nesse mencionado, nós está de acordo com o seu nome, para a vontade de continuar de seu caminho, de nosso trabalho onde que está, o que tem em nome de Cristo Jesus, lá que nos menciona, nome de Shairon Yanga. Aleluia. Danke, Tato, Deus, para seu trabalho. Danke, oh Deus, para a vida de sua ser querida. Danke, oh Deus, para sua casa. Danke, oh Deus, para tua costeje. Bendicionada, oh Deus, a palavra de boca vira pipo de sua vida. Algo novo só de.
La palabra de vos, Dios, tata kami ministra, oh Dios. Minsan kami hindi kami lang mandi nung poyega. La palabra de vos ser continua, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Thank you, Dios, thank you, Dios, por frecuencia de radio. Nós também começar a entender em nome de Cristo Jesus, a palavra de boca bem vivo, algo novo que suceder. Ora santo robo seteria la baba baba aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendiciona radio frecuencia de célula, aleluya, aleluya. Dios está tremendo, humano. El humano entiende eso que bom. Shairon Yanga está começando radio frecuencia de célula. Amém. Que mendi ministério me bendicionar turma inta nós tariba YouTube anto nós lo tariba live também que mendi é momento que mes live ribe canal de rádio puta certo canal ko show na Ruben da Bonera sa matro caminho mundial também que mendi benacort que mendi fe outra luna né sa que dia precisa ainda muda não precisa pero é planta tra acaba. Então, me está com o microfone, com outro sistema na Guimeni, o tomate está tremendo. Então, é quando me sai mais limpo, me quer. Então, assim é quando a Guimeni me quer fazer outra luna, nós está live riba rádio. Guimeni me interessa aqui também. Então, sim. Mendi. Amém. Glória a Deus. Deus está tremendo. Aleluia. Nós está live riba rádio também. Aleluia. Ministério de Bendicional Internacional. Diga, tu caminha. Nos está nunca minda te llega. Dios uno nos te llega, amén. Aleluya. Gloria a Dios, tata thank you, oh Dios poderoso, estás, Señor, oh Dios. Aleluya. Acá no sé eso para mi mama, maresa paturo ma, mitingro mango, mitingro esa pe. Lagamis sa si Tata danke Señor, oh Dios. Danke Tata, oh Dios, vos Espíritu Santo, estaba tremendo de mente aqui. Tata, nós sabemos com Minerva Monte. Minerva Monte, oh Dios, de Groningen delante do trono, Señor, oh Dios. Danke po po palabra, danke po po voluntad, oh Dios, danke, oh Dios, patur costiaba de Minerva Monte. Danke Tata, oh Dios, para de mente que Tata, onde que lo está, Señor, oh Dios, pero oração assim de acordo. Porque nosso humano também está, Senhor, oh Deus, é uma parte do corpo e nossa insalsável nome. Oh, Tata, de uma presença, Senhor, junto conosco também é, Senhor, oh Deus. Lá nós turíamos, Deus, tanque para pedir Minerva Monte. Tanque, Tata, oh Deus, para pedir Minerva Monte, família Monte, família Cecília, família Adamas, tudo na Groningen. Tanque, Tata, oh Deus, por vontade de na vida, Senhor, oh Deus, está de mente aqui. Tanque para Minerva, sua casa, Minerva, sua Yuno, seu neto, não, oh Deus, tudo, pero ante Deus, Senhor, oh Deus. Demos vontade em nome de Cristo Jesus. Bendiciona Minerva da mente que está de boa palavra que a Bíblia de sua casa, Senhor, oh Deus, tata que um caminho mantendo poiega. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, Minerva de mente que tata que recebeu, oh Deus, tata, tu bendiciona diabo, Senhor, oh Deus, tata, você sabe, que estava de prioridade, que estava de Deus todo-poderoso, que estava de alfa e que estava de Deus de outra coisa. E tudo o qual que eu vou começar nunca pouquinho na metade, em nome de Cristo Jesus. Bendicionamos a Minerva Monte en nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así no, Señor. Oh, Dios. Ministrar, sí que voy a ministrar, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, oh Dios. Tata como nos turno en oración. Thank you, oh Dios. El momento que este momento no santo, Señor, oh Dios. Tata con nosotros. Está junto de acordo, oh Deus, temos presença, Senhor, oh Deus. Está dando, oh Deus, que estava vontade, assim, tremendo, oh Deus, com o qual tu caçosa de diabo, Senhor. Nada de ende, pero tata em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus. Nós está queda grita nabo. Nós está queda nabo, llama nabo, Senhor, oh Deus. Passou matata, vos está bendicionar. Vos está bendicionar, vos é Deus poderoso. Aleluia. Sim, Senhor, oh Deus, tata posicionamos mesmo. Posicionamos, Senhor, oh Deus, camina mandia, não podia caminhar, tabo, ministrar.
Caminatabo ta papia, Señor, oh Dios, paso matata, nos nunca tinta coordenada. Siempre, oh Dios, nos acata perseverada en fe, Señor, oh Dios, tata. Como forma nos y nos ta juntas, ni que tormenta, oración de nos cas, de nos mente, nos, o un docu nos llega te oración, Señor, oh Dios, paso mate sei boque, de sei boque, y te sei nos pan de cada día, tempo presencia, nos casta bendición, nos yunan, turco taronti, nos magali, bendicionabo ta. Awan sa kabasa orasyon pa magali pero double portion a palavra de Deus é dia 5 de setembro de 2025. Recebia dembo pida com dembo casco, dembo ser querina, bo trabalho, tur caminho da bota bendição. Numa lesa, num dolão, porque da se acabou passando, não pai direto passou, bota puri, bota cobrir que precioso sangue. Bota sangue de Messias Magali. Em nome de Cristo Jesus Magali, bota bendição. Hallelujah. Bendicionado ta Magali, kasi bo yun ang trabaho, turta bendicionado Magali. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, aleluya. Aleluya. Ora ba santo robo sete rebetia talaba santo Dios. Tata mostranos más y más diabo. Mostranos más y más diabo, Dios tormenta, Señor, oh Dios, tata. Oh, tata, mostranos más y más diabo, tata, para engrandecer. La conciencia nos contigo stretch, nos tent más y más, Señor, oh Dios. Stretch nos tenta, se tenta, oh Dios, tata. El territorio completo marcado, Señor, oh Dios, tata, por su tabo domain. El domain de abo, Dios, con tabo evangelio, Señor, oh Dios, de gloria, aleluya. Bendicionado tá, Senhor, oh Deus, tormentas em que nos conjuntamente demos presença. Tata, oh Deus, tata, passamos a de Deus, tata, que começa algo de nos vida. Com nunca podemos namitar, Senhor, oh Deus. Aleluia. Glória, glória, glória na bom nome, Senhor, oh Deus, tata, bendicionado tá, oh Deus, tata, de mente aqui. E mente que tu mente tremendo, Senhor, oh Deus. Oh, tata, nós também conosco mga Ana Maria, Senhor, tata. Thank you, Tato, Diyos, pabili Ana Maria de mente que, Senhor, oh Diyos, Ana Maria, unto kuno, tempo presencia. Kami da voluntad, Senhor, oh Diyos, Ana Maria tambesa, Senhor, oh Diyos, cerca bo, Diyos, tim poder, cerca bo, tim força, Senhor, oh Diyos, si Ana Maria também unto kuno, de mente que, Tata, pa engrandecer, bonabo, nabo, tur honor e glória, pa tur cos, ribadia, já, ser cumprido, tempo voluntad. Thank you, Senhor, oh Diyos, pa mente que, Senhor, oh Diyos. Thank you, Tata, kung gusto llama Diyos. Thank you, Senhor, oh Diyos, pabili Ana Maria, em Almera. Thank you, Tata, pa Ana Maria, sa iyo, oh Diyos. Thank you pa sa trabaho, sa negócio. Thank you pa turco, Senhor, oh Diyos. Thank you pa sa sercari tambe. Thank you pa plan ko, pati niyan sa vida, Senhor, oh Diyos, ko tabo voluntad, nito sa voluntad. Thank you, oh Diyos, que plan lo continua, oh Diyos, te debido tempo apropiado. Thank you, oh Diyos, por todo lo cual en diabo que tengo sos de subir a ver, oh Dios, lo está tremendo. Tato, lo está guiado, y Espíritu Santo, Señor, oh Dios, te thank you por comunión íntimo que tengo. Thank you por su oración en turco, oh Dios, que te eleva, Señor, oh Dios, y thank you también, que es una parte de cuerpo, que te cuerpo, tú conoces, Dios, que te cuerpo de Mesías, el cuerpo, Dios, Tato, el cuerpo, Dios, de nombre, que te lleva tu nombre, Señor, oh Dios, el cuerpo que nos te pertenece en el nombre de Jesús, aleluya. Thank you, Dios, por sangre precioso. Que ser derramada, me cabe en el cielo, que purifica su casa, purifica su vida. Pido, Señor, tu cos contadivo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, Ana María, está bendicionada. Datos también estamos con nuestro man Adriano Bernardina, Dios, oh Dios, de gloria, aleluya. Thank you, Tato, Dios, por mente que Adriano Bernardina también con nosotros, Tato, de una palabra, voluntad de amor. Algo nuevo te gustoso de Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionado, oh Dios, Adrián Bernardino, oh Dios, Tato, oh Dios, junto con nosotros también tenemos presencia. Gritando, oh Dios, palabra de vida, vivo de su vida, Señor, oh Dios, algo nuevo sucede. En el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, Adrián, de mente que está bendicionado. La palabra de Dios llega a movidos, la que palabra de Dios cambia cosas de movida, Adriana. En el nombre de Cristo Jesús, thank you, Bobo Espíritu Santo, que te guiaron, Adrián, en tu día de nuevo. Tata, Bobo, palabra, oh Dios, por ser manifestada en su vida. Tata, camino, oh Dios, que saquen, voy caminando por ello, de Tata, si te lleguen, Señor, oh Dios, transformar tu cosa, Dios, para vida, bendicionar en el nombre de Cristo Jesús, Adrián, en mente que vos tienes bendicionar. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Dios, por vida, Adrián, aleluya.
Gloria a Dios. Sí, Señor. Oh, aleluya. Tremendo, mi hermano. Nós também agora que nos merece para nosso mandindanach. Nosso mandindanach evangelista Huber Capello. Amém. Evangelista Huber Capello, romano, que sacaba. Nosso man também tá. Pero man ko tata na bautismo. Aleluya, gloria a Dios. Thank you, Dios. Thank you por demente que, Senhor, Deus, de uma coisa de unidade, nós turpo bem, junto, Senhor, nós junto, Senhor. Tata para mencionar, oh Deus, tata de mente que nome de evangelista Huber Capello. Puta, oh Deus, tata de momento que na sua casa, Senhor, oh Deus, tata pelo Espírito Santo, puta ser ministrado, oh Deus, lo manifestado em sua casa. Tata em que situação, em qualquer coisa que ele está, Senhor, oh Deus, pero em nome de Cristo Jesus. La palavra, a vontade, um caminho mandando para ele ministrado em sua vida. Tata, thank you, oh Deus. Thank you, oh Dios, Tata, oh Dios, que a palavra de você bendicionar, Senhor, oh Dios, pasó matata, todo lo cual que también es posible subir, que está contra Dios, que está contra de lo cual que está así, Tata, y usted, tú le fuerza, Señor, oh Dios, va a palavra, hubiera vivo, algo nuevo para usted, Tata, thank you, oh Dios, por ver capelo, oh Dios, de mente que Tata, tú conoces un acuerdo, Señor, oh Dios, Tata, va a palavra, oh Dios, Tata, por ministrar de mente que, Señor, oh Dios, tem en su casa, y por su pido, Dios, que tem más sabiduría, mais conhecimento, mais profundidade, boa palavra, mais costa que compreender, que sabe de, pero Tata, para mente que Tata, da boa glória, da boa poder, da tua costeava, em nome de Yeshua, Mashiach, Deus, ministrar em subida, ministrar boa palavra, para um caminho, mandem para ele, ministrar, oh Deus, de glória, com a boa vontade, em nome de Yeshua, Mashiach, Tata, em nome de Cristo Jesus. Thank you, oh Dios, por poder. Thank you, oh Dios, por palabra. Thank you, oh Dios, Tata Espírito Santo, oh Dios, que junto com ele no momento aqui. E por como está atendendo, nós, como tem céu está abrir papo, né, Deus, para Deus tende você. Papa, para Deus liberar de tudo o qual não tem ainda, oh Deus, Tata, como tem ganho boa liberação. Papa de Dios, para botar mais livre, irmão, oh Deus, Tata, para botar livre completo, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Oh, Tata, thank you, Deus, para força com o de sabedoria, com o conhecimento. Pero, man, que te livre, tu mais livre de, Tata, para poder manifestar, Senhor, oh Deus, que te encuentre de uma aboso. Todo lo cual con carne, oh Dios, nada, un para llega camino, libertad, pues libertad, un tremendo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, bota bendicionar, Iber. Nuestro man estima, bota bendicionar, aleluya. Bíblia te dice, bota libro de verdad. Gloria a Dios, todo lo cual capaz acaba, no está la ganan para atrás. Nada, nos está bien con él, aleluya. Gloria a Dios. Dios está bendicionando. Dios bendicionando, Pablo. Aleluya. Tata, ayúdanos tú. Tata, ayúdame, Señor Dios. A mí como pastor, Señor Dios. Mi palabra no puede estar fuerte. Mi palabra no puede estar diminante. Tata, papa, Señor Dios. Pasó por esa pizza. De último tiempo, Dios, bonta papia más. Pasó más gente, nanta, ta gusta, tende palabra que te quise que no rea. Pero hoy llega el momento, Señor Dios. Tata, que verdad tengo que ser libre. Tata, minuta gusta, pero Dios, Tata, abo poder manifestar de mí. Abo ta papia. Pasa tu rende libre. Oh Dios. Paso motor manera con nanga papi, tu rende papi, no en un birrip, tu rende que tu conang, tu rende que te carga cosas que tu vai. Pero llega el momento de estar libre, hermano. Ahí llega el momento para estar libre. Aí é o momento para estar livre. Bíblia te diz que como mira romang de bote uma situação difícil, tem algo espiritual, tem coisa que é nota mira, a bota mire, ministre na je. Amém. A bota livre, a mim tá livre. Meu irmão tu tá livre. Meu irmão de espiritual tá livre. Então cada que tu come, cada tá bendicionado. Para sombra, a mim tá pai alma.
E alma dibo, mintalaga nyuen de ministrada je, mintalaga nyuen de papa ko kenda, e alma mita para contra je pa sombra. Amiti kwente do na Dioso. Amita pa bo alma ser salva. Amen. Tapi sa example, ami ko mirumanan tuwal, elang kapara ko, manera, huber kapero, tunggay kapara ko, mi sempre, no está bom. Dios bendicionericamente. Pero ami Dios formami assim aqui, Dios formei no sistema, Dios forma tu rende. Pero dentro na ami ko neting experiência de hopi kos malo. Pero Dios te formei de cada maneira, não? Amen? Por tanta maneira como ta papia e não ta papia, por tanta maneira que ta papia, ami não ta papia. Pero não se aceptar outro de maneira que Deus te ministra todo de nós outro. Amém? Está fuerte, assim que está fuerte, sim, pero assim não está. Então, rumang di ami para mas fuerte, me sopa para fuerte. Pero assim não está. Amém? Bupating, tingin no ting, bupating, bito ko may pastor, tim pastor nang Bita tabayo miso ko tating opiende. Pero ora Dios alando un pastor un gayong gran parte asyaw na kadiyakan tura bay feje misa. Pasombra nanta contente ko es pastor grande ese pastor. Pero no lubida ko Dios alaga Samuel bay ko David un gay chiquito. Bem começa a ministrar na rei. Amém? Na rei. Ele não está rei para o picaba. Que bendi. Nós temos que aceitar. Por chamada de Deus, sirva cada em subida. Que Deus planta um ende agora aqui, mas pode, mais forte com a mim. Me está aceitando. Pero assim que Deus forma a mim para mi papi. Amém? Anto me te queda Biden direction, pero ito kada bíblico así, amén. Gloria a Dios, miro malang estima, bendicionamos Santurta, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendicionamos tata santo poder, e potere, gloria da diabo. Tata no está bem conti palavra, no está bem conti espírito de redo. Tata de mente que está nos falando com o espírito de redo, cada um que tende palavra, tende costa que ser ministrar, vai pel outro, vai papi com outro, em nome de Cristo Jesus. Tá cos malo, bota yamariba nos bomes vida. Ora ko bota tende algo de oração, ora ko bota, assim que com oração, então bota vai bel outro ende, papi over de je, em place aborreza pecoi, sim bel, o espírito malo botala yamariba bo. Amen? Corda sa que bom. Oração tá dentro terreno de Deus bota. Terreno de Deus, orar ora da hope de um acordo de unidade. Terreno de Deus bota. Todo lo qual você assim de oração tá e dentro tingo queda. Botak tadi hasi oração panang. Amen? No bay bel bay papa bay conta. Amen? Sim, eu me arrependi de tudo isso aí, não. Glória a Deus. Passou até mes coisas também. Amém. Mes coisas também com malema bisa, babatisa, pero bakeda ay nampara. Wano kana para receber Espírito Santo. Paso que tu vai bakeda den epida po ng biyaw ko batasi. Bom completo ko bautismo de arrependimento de Wang. Pasok ko ba cumple que batismo de arrependimento de Wang, lo bota kang hati direksyon bíblico at giya pabuya ng Espiritu Santo pabuya si Biye. Pabuya mo mes Kristiyan anto tade kandela. Amen. Kumisa purificado mes completo anto amen. Kasi palabra de Dios está fuerte também tá papel. Nos está bendicionando. Gloria a Dios. Mira, hermano, a ver, un jalón tremendo. Amén. Nos sirve un Dios fiel y un Dios verdad.
Wak pa botang meta servir. Wak pa boting kwente doon na Diyoso. Diyos alanta un grupo de oração menta, passinhabo, bo relação íntimo com botin com Deus dembocas, da prioridade, mais com turcos, mais com a igreja, mais com o pastor, mais com o apóstolo, mais com tur. Posso me enang, bota tende Deus sistema. Enang, botin kaburo dia. Enang bota bem com lagrimanan. Enang bota encontrar Jesus. Enang te respeito. Anto kubo cielo, kubo ser guiar, motivar, encorajar, tormenta, compare rumang, valorar lo cual kubo te receber tormenta. Não saca nada kubo te receber tormenta, kubo te papi com o Senhor, kubo te receber de uma oração com não rende. Sorry para tu rende, não tem meste, para não entende e para não receber. Passou mata Deus ta papia. Kubo kwelo kwal ko Dios ta papia, vai hibe outra caminho, anto simbo mesta kla, lo qual ko Dios papia, ora boy be outro caminho, ora ko bota kla completo, anto ora Dios ta papia, bota vai ministre, pero mientras tanto ko mes no ta kla completo, tudo lo qual ko Dios papia de movida, recebinan e meditar banang e toma posição bem prático de movida kunang. Ang teori, bobo bay ministra nang. Pero kung punta klabong kono sa Diyos ito, puno sa kita ministra, tulo kwal ko botende den e presença de Deus, de acordo com o grupo de oração, tenen ang paboso, vai estudar nang, anto vai sinha nang, anto pa engrandecer e comunhão íntimo com botin com Deus tormenta. Passamos um privilégio eta. Lumang nos timas kung ay ka ba tormenta di jaluna ba jabiani siya torpa ni bor. Bota tormenta po nos. No laga amin ko profeta so mito bolibin laga amin ko profeta so tabay gloria pa gloria ko siyerto rumana. Wak pa botambe. Bota trari ba meskos nang. Wak pa awori ki bonta meskos ko manya dia ba kumisa. Pupumira para trás, bicho. Amo, com Deus te dá. Mas que te fez assim? Mas top assim. Mas sabe quando foi me caso? Mas buta ordo. Wapa algo te suceder. Se nota em vano, bota turma ainda. Deus, tung caminho da botacana. Nós te botar aqui não. Tá zomar. Que força renovar turma ainda. Para abo. Também crescer relação íntima com o botim com Deus. Turma ainda. Forma o território de bocas, marca o território, stretch o sistema de vida, viva. Bote respeito de território. Agora que não, setor para o movimento, boca besta, bom, não é mais, meu bom, tá meu tanto como humana, metade da presença de Deus, que me assim é popular de bocas, anto para bocas tá arrependido, se o reino tá cerca, para bocas começa a compreender, ordo tá bem forte de abo. Deus está formando caba. Aqui tem. Ministério me também deixa como profeta de nós. Agora, todos de nós. É ser ministrar na abo de bocas, de sistema de vida. Não é do mesmo que botar as tormenta, pero você sabe, tem momento que me toca humana de presença de Deus. Bíblico, ora você estuda a Bíblia, você bem compreender que o pastor, que o profeta, e mais razão. Turcosta acaba de culpa. Turcosta acaba den e culpa da nos Toronto. Wak pa bunta man ena nang kuta division, enang kuno ta gusto outro, enang kuta papere bo outro, turta yaman ang turcos. Wak pa bunta sina. Wak pa bota tuma parte den e culpa junto con nos tormenta. Mas somo ora e bini e kono reconhecebo. Bolampi tinzeta denje. Pembisabo, pai fejaki, anto bota de 20 anos tumento conosco, pai fejaki. Wak pa botin progresso tormenta. Wak pa botin cambio de movida social. Carbon, e bautismo de wang, movida social ko botin, bo costumbre nang,
para tomar decisão prometo que batizar de um que te costumam na basta ganha basta se kiko bakit tanto ende bom tabela ni papa nada ko que da simbela ganha na mes belbo boto ako na belbo stop the bell hindi kung may sabi riba bo meso amen esse turma hito nos taonto bendición na tata danke para sabedoria, tanque para conhecimento, tanque para o Espírito Santo de mente que completo, Senhor. Oh Deus de glória, bendicionado, tata. Tanque, oh Deus, para nós chamar iris, para nós chamar iris, bendicionata iris, orman, aleluia. Glória a Deus, tata, thank you, Deus, para iris, orman de mente aqui. Bendicionata iris, oh Deus, é com o seu não, com o seu neto, com o seu bisneto, não tur. É já luna que 2025, oh Deus, dia 5 de setembro. Oh tata, vou ministrar, oh Deus, tata, tem sua casa, oh Deus, tem vindo seu oh Deus, ser querido tur. Porque um dia tremendo, um dia de uma presença, tur batalha, tur coço, Deus, tá diabo. Iris, tem a mente que bota, bendicionar. Nós tur junto com ela, nós tur Deus, tata, danke para a vida de Iris. Danke, oh Deus, por vontade de sua vida. Danke, dia já veio completo, o Espírito Santo dentro de sua casa, dentro de sua vida. Danke para a vida de saúde. Danke, oh Deus, por tua tristeza, oh Deus, para consolar. Em nome de Cristo Jesus, Iris, botar bendição, aleluia. Bendicionado ta irsemente quitado, Dios de gloria. Oh, palabra de boca bila pibu. Algo novo ka susude. Iris orman pota bendicionamente aqui. Espírito de Deus la kami mira. Tu rende kutei. Paso misa, paso batato. Thank you, Dios. Tato, wanggal lang kuta kampana. Tem cas de Iris. Unda que tá, Senhor, Dios. Va ministrar de su vida. E paz e amor. Reconciliar, Senhor, Iris. Llama a Dios, pide Dios, es paz, es shalom, te dice, dembo casa, dembo vida. Te pide por yo no compañero, tu tristeza lo mira, gozo. Por eso Dios te la haga soy uno sufrir. Y después está bendicionado de día ya ve. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, nos está bien con Reina Petrocha, aleluya. Gloria a Dios, Reina Petrocha, botambe. En el nombre de Cristo Jesús, tata, thank you, Dios, por nosotros, Reina. Danke para Mama Reina de mente que dia 5 de setembro de 2025, Senhor, oh Deus. Mama Reina Petrocha, junto conosco, Tiada, de uma vontade, de uma turcos de abo, Senhor, oh Deus. Sou Yunan da Freitas, também da bendicionar su nieto, não su ser querido, tur. Tata, bo glória, bo poder, turcos de abo, em nome de Yeshua, Masihi, oh Deus. Bendicionar Reina Petrocha de mente que tá, oh Deus, onde que tá. Tata, amor e graça e glória de abo, dentro su casa, junto com su nieto, não com su Yunan, tá de favor de abo, dentro su vida. Cubrimos de sangre de Cristo, Dios, nada contigo. No puede caminar, reina, ta bendicionado, Dios de gloria, aleluya. Bendicionado, ta reina. Mamá reina, dia bendicionado, yo no bonito na Isaac. Ta bendicionado, aleluya. El poder de abo, Dios, está ministrado en vida de reina, aleluya. Tan quitado, Dios, para ende cubacambe, transformar a familia Petrocha, a familia Fresca, completo na rua. Ta bendición, aleluya. Gloria a Dios. Iraba santo robo sete y alaba santo Dios, aleluya. Gloria a Dios y mi Señor, aleluya. Aleluya. Oraba santo robo sete, aleluya. Gloria a Dios. Dato thank you, Dios. Danke tato, Dios, para mente que é dia 5 de setembro aqui. É dia 5 de setembro que, Senhor, Deus, nós sabemos da minha presença junto com o Chamamos danke para turcos, chamamos danke, oh Dios, por voluntad para turcos, diabo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, bendicionado ta cada um que vai trabalhar, cada um que tanto conosco, cada um que recebe, cada um que por um caminho tremendo, Senhor, oh Deus, cada um, Senhor, oh Deus, tata também, aqui junto conosco, tata, bota tem rádio, sende na televisão, sende tata, bendicionar a palavra, tata, ministrar na casa de mente aqui. Para nós todos em força, pedir saúde. Para nós algum caminho, aba que para nós está.
En el nombre de Cristo Jesús. Un día bendicionado por humano. Te llaman Dios que aleluya. Yes. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Oraba Santo Robo 7. Aleluya.